mixes only here with DJ John Mark. The best. Y ahora tú y miles. Canary Island. I-Facebook page nga liwliwag kinray out dito OFWs ni Ilocano. Umay manit ka na kayo ako, hindi na dayaw mawawalyo. Umayag paspasan ka na kayo amin na po. Nga OFW kas kami tamo dita Pilipinas. Naimbang nga rabi, naimbang nga aldaw, naimbang nga bigat, naimbang nga malinyo amin nga sangapada. Siyak ti timon iti daytoy nga programa. Siyak ni Roderick Ben Lizardo Molina ti Agbalin nga timonyo iti daytoy apan ito. Kada kayo amin ako nga 46 nga naka-online, awawisan kayo. Tag-share kayo kakabsat daytoy nanong mga video tayo na matibiyang. Tapno ad-ado tayo ako mas naragragsak iti panak kikinatawa. Pag dinanggay tayo iti daytoy nga oras kakabsat. Share kayo ako, share. Ihangag share agkurad kakabsat ken kagayen. Happy watching kada kayo amin ako. Manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain.
problema ng kada kayo. Iti pan na kay presenta dahil di sa nga pulo nga agsasalip ito no bigan. Iti singing contest Batch 3 Season 2 singing contest. Kini admin Dungo in the person of Mr. Alan Manzano Cortez. Isuapot isimbrak tatay nga nag-live dito ay Facebook page tayo. Kaya tidaw-dawat ko kada kayo amin nga viewers, supporters, itiday ito yung nga Facebook page. Tasapay ko maapo amin nga DJ nga programa po dito Facebook page tayo ko ag-suporta kayo apo kadakwada. Uray no hay kayo lang kakabsat kang gagayem. Kahit kada kayo amin na po nga kakabsat nga hampay nga nakapalo iti dahi nga Facebook page sa hampay nga nakalike agpakpakas iti mo tibiyang kas host iti dahi po nga Facebook page nga agpalo ken naglike kayo apo ag-share kayo kakabsat nga buy-buya aglalo dagiti kakabagyan dagiti contestant nga sa nga pulo apo nga nakapost alaw na po giyaman ako na iti anos ken support tayo apo iti dahi nga Facebook page tada ito apo nga page ket puro Ilocano apo iti makikita yu ditoy nakatangtangkeng nga Ilocano tayo mo tibiyang kas host iti dahi nga programa. Thank you very much. Share dan po kunada apo isalaya po. Nasakit lang kaming datoy diyang po kakapsat. Hello kumanang Shelly Bonifacio dita ayaga abulog kagayan. Hello to Loremin Torreda, Angelo Doruelo, watching from Saudi Arabia. Catherine Escalona Cantor, hello everyone, kunana po. Mangyagya po na pintas di ulit yung motiviyang audio. Audio nakakapsat kang gagayem, kumusta po? Kakapsat? Okay. 66 apo iti dako online iti tayo tinagundaway. Ala po. Manso, isalayo kakapsat. Hello to Julie de Ocampo de Los Santos ni may sa apo nga contestant tayo. Dagiti isang nga pulo apo nga contestant iti tayo apo nga singing contest para ito nibigat. I-presentak apo dagiti ang kakapintas. Ang kakalain nga OFW kas kami dagiti taga Pilipinas apo nga nailao. Watching from Kuwait kuna ni Lobelia Lizardo Tamayo. Happy watching kada kayo amin. Aisa nakatunin na manen to all of you kaluluwa, please share po yung live. Thank you very much Miss Aisa Wamerga de la Cruz. Itiga ang Akurimaw Ilocos Norte nga tayo sunay jay Taiwan. Hi to Grace Tolio, Jocelyn Mamba Membrot, ni Maring Jodalyn Samalyo, ni Aisa Bolando Egipto, Analisa Agustina Santos. Shout out kada kayo Mr. Jerry Sosa, Yaybaran, thank you. Ako Analisa, asawam ni classmate ko Analisa Agustina Santos, classmate ko ni Jerry Sosa di Yaybaran, Ballesteros, Cagayan. Analisa Agustin Santos and family ni classmate Jerry Sosa Titabaran kakapsat nagini putot na. Happy watching kata kayo. Hello also to Gilbert Bogdangsil iti pasaling pagudpod Ilocos Norte. Ag-share kayo ako. At abay naman pati akong sa 10 minutos sakbay ti alauna iti malem dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Hello to Romero Sumalbag, Villanueva Martinez, Mayas Cado Admin. Hello po, shout out na kitay batak naman ng mga kuskus di kusina kuminengkeng kung nagpipintas na kiti remix ko tata
Luis Agustin Santos, one sir, Canada pa. Angelina Cortez, Sherdan. Ag-share kayo ako. Iso lang di may tulong iyo kung sino ko tibiyang. Makijani na o Muki ay kauban si DJ Igoy Idol. Ako nagimas na imugol-wugol dati kasunatan. Mayak, Anthony Ramos Alvarez, Aileen Julie de Ocampo de los Santos, Gaylord de Ocampo. Dahil si pagayang niyo ako manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Di nanumuro, si Tiliwag and Rayaw, nagiti OFW si Ilocano. Lakayo ako nga barbaro, nga simula kiti Facebook page, nagiti barbaro ng palo. Alakag yaman nakada kayo amin nga Ilocano. Mabuhay mo kayo, biyag nagiti Ilocano, itintero nga lubong. Hola, ako na ni Marinel de la Cruz, Angelina Cortez, ni Aiza Volando Ito, Venus Temporal Gonzalo, hello manang Venus. Venus Temporal Gonzalo, I'll be watching together with your family manang Venus Temporal Gonzalo, ni Grace Osita Gonzalez, share dancer. Wow! Dahil di para kata kayo amin ako sagbay nga irogayanan tayo. A Christian song dedicated to all of you my dear viewers. Ayan man nga sulit tulubong itayan nyo na kaya po mga OFWs. Kasta dititat ta Pilipinas, happy watching kata kayo amin na po na imbag nga rabiyo amin na po. Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship. Hello to Vincent Ventura. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this Ay, to place. baby Karcha I from Pangasinan. worship. Hello to baby Karcha from Pangasinan. Joyce Olivas Tapada, happy watching kada kayo amin ako. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Hello to Jaina Llanos, watching from Toronto, Canada. light in the darkness. Na kaya po may Ilocano kita Toronto, Canada. Nagbaga po daw malambigat siya amin ako. You are here. Hello, kay Princess Morena Ititarki. Happy watching Lorena. Princess Morena Ititarki. Kada kayo amin ako mga OFW Ititarki. Happy watching. Naging Ilocano ako. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship
for watching. Russell Mamwat. Joel Florido Tabumasin and Pangarabim Sir. Promise keeper, light of the darkness. That is Dajay kakapsat iti remix iti Waymaker. Pasensya kayo na po ta remix lang itinak mabalin ngay patugtog ditoy. Tano saan makuanak apo strike na. my God. That is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to Ayan, nagsaka po nga parang buyat itong galmay sa kada kayo amin kakapsat. Niya po Diyos kumatimang bendisyon itong galmay sa kada kayo amin iti daytoy nga aldaw, may daytoy nga rabiken, daytoy nga bigat. Ayan man nga sulit ilumong iti ayan nyo, manipod apo ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, direct ken manggigan nyo apo iti tangatang, daytoy nga programa iti liwliwakin rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. promise. Para kada kayo amin apo nga awan iti labas na. Sa mundo, sana'y wag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sana ng iba'y tinubos ko. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inalay sa bansa? Bayani ng sandata ay lupa, yan naman inyo kami kahit
yaman ti bubranyo iti daytoy nga kaniko to kakabsat ket agyaman nak apo ag-share kayo apo nga kabarbaro masimmangpat ta na may mayat akakabsat. Ket daytoy na po iti pa ikwak dagitoy contestant tayo na po ta amok nga magagaradan na po nga may daytoy apo kakabsat ti para kada kayo amin 58 nga nak online buwa ba bumasit kakabsat apo iti agure kayo apo ta bakit kitak dati may isang nga para kada kayo amin apo nga awan iti labas na daytoy apo ti para kada kayo tanarigat apo ti may strike ditoy agpunto ni Facebook kwa. Happy watching kada kayo amin ako Jay Karabayan Pagunuran. Ag-share kayo ako basit ti aguya tata. Aroro Mix Squad. Jay. I-present ko ita po i-play dagiti kantada nga mahanunay nga adayo mga 10 seconds lang nga po 10 to 15 seconds Sa mga taga-Aroro Squad. Lamanso do you wanna 75 po nga naka-online nagyaman ang katakayo amin papagayam na imbag na review amin then kanta pa isir ko na mo ang kakyukyuk ng kakapsat na nanaling ako makanta para kamitig lang ako para katakayo amin at agrag-ragsak kayo susum kayo kanya maragsakan na kakapsat nga mangipresenta kada kayo dagiti aglalaban na iken agsasalip para into ni bigat iti Buzz 3 Singing Contest Ismule Recorded Song. Dagito apo dagiti sa pulo nga kakapintas kakalapsat nga inna nga papalasang inna nga papakat iti na dumaduma nga suli iti lubong. Buzz 3 Singing Contest para into nabigat kakapsat na kayo amin nga sa nga pulo apo nga makisalip. Happy watching. Agbuya kayo da kayo apo nga mayat nga makisalip iti sumarunong nga batches tapno amuyot yung obra nyo kakapsat tangkay nga damag kanya dagiti mayat apo da plano na makisalip apo iti Singing Contest. Agbuya kayo apo no nya ti obra nyo tapno ti kasta apo amuyot yung aramidin nyo tahanak nga mabalin nga makichatmate kada kayo amin kakapsat.
person of Mrs. Emily Gumarang Ortiguero, manipod iti Sitio Bunog, Payagan East, Ballesteros, Cagayan. OFW di Riyadh, Saudi Arabia, iti kantana Riribok Ko'y Biyag Ko. Iti may kanam mga contestant kakabsat, manipod iti Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan. Please welcome contestant number 6, Mrs. Bless Cortez Narito, iti kanta nga napauluan, Isem. Mr. Worldwide and the world's most beautiful woman. Manipod iti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Contestant number 7, Mrs. Lerma Acosta Garalde. Awan timpan na nga kanta na pa'y madamdaman makita kakabsat na udi ganin. Please welcome contestant number 7, Mrs. Lerma Acosta Garalde. Manipod iti Ili, iti Baguio City, kakabsat ken Cagayan, iti Baguio City. Baguio City kakabsat, isu ni Karen de la Peña, iti kanta nga napolwan, Inulilam To'y Pusok, manipod iti Baguio City. Pirye maranan, umawit, nagmayat na background mo ko na na. O kita nyo no kasano ti kay special apo dagiti contestant ko dito ay apo agganas kayo nga talaga dito yapo nga Facebook page nga agbuya. Kata kayo apo nga kasangsangpot dito ay kasasagat nyo dito nga Facebook page tayo apo. Agpalo kayo kan, ag-share kayo kakapsat kan kagayem. Iti pa nag-share yo apo isulang apo ti maitulong yo kan ti kapsat yo. Kakas host agpagpakasin akada kayo na nagbuya kayo na apo. Talbagan nyo mo ta share hang kayo na yung aging imot apo. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide? Yes. Kada kayo amin na po nga 76 nga naka-online iti dahito nga gundaway. Dahito yun na po iti sagsagot ko mga sagot bilang musical para kada kayo amin na po madaydayaw nga supporters. Ken amin nga po nag-share. Agihan nga nag-share po hanyo nga ating nga kantahan nga para kada kayo amin na po. Dagiti lang ag-share po tinakin na ipakikablaw ko dato sagsagot ko kadagiti amin nga nag-share.
Dahil po, iti sagsagot ko kada kayo. Amin na po nga 1 ti labas na papagayam da kayo apo nga 79 nga naka-online. Kas daw-dawat ko apo, pangasiyo taag share kayo iti daytoy nga Facebook page. Tapno api share yo apo tano adado tayo nga agbuyag dengeg kadagiti ang kakalaing nga contestant iti iparain to no bigat kakabsat ken gagayem. Alawen kakabsat, mabalin kon apo nga ipadengeg basit dagiti kan kantada. Tagbahalan ton dagiti Board of Judges para into bigat no siya sino kadakwada iti mapili nga first, second, third, fourth, and fifth placer iti daytoy nga batch 3. Kakabsat. Siyempre apo, agyaman na kiti MJ Guillermo uniforms and t-shirt printing iti kabulwan is Ballesteros Cagayan iti naayat apo nga sponsor tayo kasta iti Bastikoy Philippines iti Ballesteros Alakapan Lasam Cagayan branches kasta iti Flora Apayao branch kakabsat ti Bastikoy agyaman nagmet kada kakabsat iti ayan na daytay maysan kakabsat dagiti agbalin apo nga agbalin to apo nga sponsor tayo para nito bigat. Kaya tagyaman na kaputi World Cruiser Adventure Travel and Tour. Iti dayto ya po nga agency nga isu iti mangi sponsor iti round trip ticket para iti duwa nga per nga tao no sinon to iti mapagasatan nga agbalin nga champion iti dayto ya po nga grand final sa iti season to. Siya sino man kanya kada kayo amin nga nakisalip apo iti mapagasatan nga aga champion iti season to adda dua nga mapan iti Manila Katiklan Boracay free trip good for two nang nangro natin mga bakon no sino tatalan na no tay nobya no nakabit na no ni nanang na no ni amang nanak baka montong kakabsat. Agyanda po ti talungal daw ken duwa nga rabi di jay Boracay agasam awanan ti sabali apo nga Facebook page nga pakakitaan nyo ti kastoy apo nga kagarbo iti isagsagot na kadagiti amin nga contestant na kakabsat ken gagayem good for two Manila to Katiklan Boracay round trip ticket para iti talungal daw ken duwa nga rabi di duwa ijay Boracay kakabsat kag paisonan na kakabsat dahito yung motibyang jakpay napadasan apo tinapanji Boracay samantala dahito champion ag champion to apo ko mapanji Boracay ak happy trip kung kanto kakabsat kagayem iso nga agyam-yaman ak apo iti W World Cruiser Adventure Travel and Tour akan timay sa apo nga kakabsat tayo nga iso apo iti mangi sponsor iti free ticket for two mapan iti Manila to Katiklan Boracay agasam only here and liniwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page kakabsat ken gagayam aglagyaman na kini admin Alan Cortez ni admin Dongo alawen kakabsat dayto ya po iti para kada kayo amin nga wanti labas na rugyan ako na po agi presenta ipadengeg ko apo dagiti kang kanta dagiti agkakalaing nga contestant. Sagbaya po nga ipresentak. Dahito yung mangigan ken makita yo apo may sa nga may sa po nga intermission number nga isagsagot kada tayo ni Madam Alejandra Arubio kakabsat. Dahito ka ampay nga contestant na po intermission lang ay isuna pay lang. Kas pang busat tayo kakabsat ken gagayem. Jauh
Ate abo ka hanga contestant intermission pa lang daytoy. Hello to Lisa Ursulum. Yahoo! Good luck to all contenders. Hello to Sir Arnold Grieta, Remalit, Katakador. To Lani, Alaustro, Pasyon, happy watching. Sasamusan diribok tumakin. Christopher Obles, Ibig, Gran Canary, Spain, Kapkablawan na kami. Jaina Yamus, Yanus. Dati makulti kung saan. Dati kinulti kung saan. Daita po ni Madam Alejandria. Dadya po ko hanga contestant isuna. Alawen, papagayam mapadayawan ako na po nga mangipresenta kada kayo iti muna nga contestant. Ipadangag ko po ti kanta na mga 15 seconds lang kakapsat ken kagayam. Tadanggan yun to into nabigat isuna tadan to dagiti board of judges. Sample lang ato ya po Ibitinin kayo, tahang kumabalin nga ipadangag inga na ti Rugina inga na ti Las. Tahampay nga kompleto ti Board of Judges ko gamin. Okay, please welcome Marinel Yadaw Quaresma Domingo, Manipo di ti Gonzaga Cagayan, aday suna ti Saudi Arabia, amin ipay ko iti kanta na po. Hello kanya tayo amin dito grupo ng liliwakin na rayawa dito OFWs. Siya kung rayawa ni Marinel Domingo ang taga-Gonzaga Cagayan. Mga ikaw man iti Ballesteros Cagayan katadaak dito Riyadh, Saudi Arabia. Ito tinggal dito kantak para kada kayo kabsat, aguray na. Marinel Yadaw Quaresma Domingo. Contestant number 1, Marinel Domingo. Nadagsundin at marikrik na gapot na lawas nga iliwukin ka. Tantanawagan ka Virgin Cascayan de la Cruz watching from Turin, Italy. Mapasampet ka aguraya biyak ko aguraya isasang. Daya po ti contestant number 1 ni Marinel Yadaw Quaresma Domingo. Sample song na lang adya po. Hangkong mabalin ngay baybayag. Tahang kayo magbuyan no ga nabigatan no iso nga padaanan nyo apo into nabigat iso na. Mapantayo ti may kadwa po ni Lisa Caliboso Laperna, Manipo ti Tilawak, Pangasinan. Aday na ti Saudi Arabia, iti kanta na po nga bulod nga ayat agurayak kuna nag-amin ipaay ko kuna na ditoy. Marinel Yadaw Quaresma Domingo, agpatang tanto madamdama kabsat, Maulawak Mildred. Lisa Caliboso Laperna, Itilawak, Pangasinan. Aday na ti Saudi Arabia, bulod nga ayat apo ti kantaan na. Lisa. Okay? Nakayamin na po nga buibuyang nga 92 ag-share kayo apo. Share lang apo ito braan nyo.
Og buybuyan ni Lisa Laperna, Kalibuso Laperna. Dahito yun na po isuna. Bagpay nga dawin rabi tayo amin nga po nga manlabas na siya ni zalapin niya at nagtilawak pangas na. At tuyak apo jid Arabia katta. 30 titawon kon apo. Agyaman ang kung kaawang amin nga libro ti luluwa. Sa pita ko apo nga makayatan nga ato yung sunatap nga agnanayon nga Arabia. Aglanayo mo gaya. Patintang tikunak ngem sa tay narwa makaya tanay sang sayang ayat kinaliga kuma naipay mo pudno ang pakaragsakan urayawan ka malalagip ka kagitila daw ang inak makikita kagitinarway nga tinangaw ka tunggal lulwa tunggal mapanunot ka. Dajaya po iti may kadwa contestant ni Lisa Kalibuso Laperna. Iti agnanayon nga ayaten ka. Bulod nga ayat ko na dito'y tapos agnanayon. Porong manindato yung kakabsat kang gagayem. Da kayo nga contestant, lawagan nyo gamin nun ti talaga panglaban nyo. Hang kayo nga chat kanyak. Tayo importante lang po iti ibagbagayo kanyak, damagan nyo. Tagkamalinak dito'y, agkamali tayo aminin no kwa. Okay, please welcome also contestant number 3, Emily Gumarang Ortiquero. Manipod iti Sitio Bunog, Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Nga daysuna ti Riyadh, Saudi Arabia. Kakapsat kang gagayem. Toy no mo tibiyang, kalugaran na dato yapo. Manipod iti Barangay, Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Daggan tayo ba't iti kanta ni Emily Gumarang Ortiquero. May katlo po contestant. Dati ko talaga ngay suti kay number na bigat. Kita nyo na po no sino ti nalaing kadakwada. At danto pensilan nyo na po guybuyeso na ni Emily Gumarang. Ayan apo ni Emily Gumarang Ortiquero. Kakabsat kin gayem makapadanag maser ko na. Riribok tibiyag ko. Okay, riribok tibiyag na kado kakabsat ti kantaan na. Iso apo ti final entry dagiti sangapul sangagasot apo nga naka-online. Ala kagyaman nakapog share kayo pakabsat dan sharing kunada May Ann Lizardo. Ita dita bunag apo bunag katuguran Ballesteros Cagayan. Ada po representative yo dita iso ni Emily Gumarang Ortiquero manipod iti Saudi Arabia. Ni madimot time. Kung kayo kakabsat ka medyo api nga nag-south mutan. Awa mati kuanan. Emily Gumarang Ortiquero manipod iti Bunog, Payaganis, Ballesteros, Cagayan. 117 viewers. Manipod iti Sitio Bunog, Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Emily Gumarang Ortiquero. Agdadamo da kami na po dagitoy. Nakaya po ti tapos bunag Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Dahil ito yung puti kaluwaran tayo manipod iti Saudi Arabia. Siya pilay di sulusugin Basulay tuwin ka Tunyakidad dalirag Isumapa nga asim ka din taday wala
Thank you, 136 viewers. Mag-share kayo ako. Dajaya po iti manipo iti barangay Sitio Bunog Payaganis Ballesteros Cagayan ni Emily Gumarang Ortiquero. Da kaya po dita bunag dita katuguran Ballesteros Cagayan na imbaga po karabiyo amin. Apo agbuya kay tunubigat apo tanuhang kayo nga mabitin. Iti may kapat nga contestant tayo papagayam ni iso ni Gladys Malana Umblas Luyon iti Centro Enrile Cagayan aday iso na iti kanta nga napalwan dita den nam awan tinagkurangak da kayo apo nga taga Enrile Cagayan na imbag nga radiyo amin nga sangapada iti ili nga Enrile Cagayan sapay kumapo tabuyan ken na denggen yun to ti kanta ni Gladys Malana Umblas Luyon into nubigat ken dagiti agbuybuyat at na po ag thank you nakada kayo amin na po nga awan iti labas na. Okay, nagadungag chat kakabsat basa no nagtugaw sa dalag chat at nakatugawa kon apo hang kumasangon no dadto mateg replyen Gladys Malana Umblas Luyon dayto yun na po ti pagtangtangsit iti Enrile Cagayan. At asistang nagilikod na agpatang tabadamdama Gladys. Kas nadyag maasno, panakapukaw ko, kakaiso na nga ayat ko. Diyak man ninamnaman, ama sumusuka, bayak kaowan ko. Narukop man gaya, day tanakin mo, naruruwakin puso. Manipod iti Enrile Cagayan, Enrile Cagayan. Gladys Luyon. O nakatuwa po nga taga Enrile, nakatulit puso na katalait na. No pagkaramsakan, di panagsagapan, awan mabangin ko. Hello to Helen Tolentino. At inagpun ka sa punya, siya kung palipatan. Vilma Umbay, manipod iti mamupot na po ng alakapan watching from Riyadh, Saudi Arabia. Vilma Umbay. Aldaw nagbabawi ka, panatuan ko siya may panangan. Dayjay kakabsat ni Gladys Malana Umblas Luyon manipod iti Centro Enrile Cagayan. Dita den nam awan tinagkurana kakabsat iti kantana. Agyaman na kada kayo amin apo nga taga Enrile. Siya sino man da kayo apo nga contestant nga nakaited apo iti kantada. Kalpasan daytoy agdesisyon kayo no kayat yo nga suktan dagiti entrio para into nabigat. Okay lang. Sa bagay, sample pala dagitoy, bahala kayo apo no, agsukat kayo, ti kantayo, iti record yo, isenyo kanyak, automatic kakabsat mabalimpay lang agsukat kayo. Ngam no, isudaitan no kunayo, ako isulatan. Okay, ladies and gentlemen, please welcome also Mrs. Ray Estela Adina, manipod iti Makalong Asingan, Pangasinan. From Singapore, Ray Estela Adina, OFW from Singapore kakabsat, gapu ti Facebook. Adu. Okay, apo? Datoy apo iti datoy apo isuna, buybuya, sur, abulog Cagayan, kuno ni Jomar Ibaan. Watching from Kalugsur, abulog Cagayan, da kayo apo nga taga abulog Cagayan, nang nangruna apo dita Kalugsur, abulog Cagayan, iti pamilya ni Jomar Ibaan. Happy watching kada kayo amin apo, naragsak nga rabi iyo amin, manipo dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain.
Toya nakin kabsat yu tinanong mga host yu apo manipod iti barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Ada na ka po dito ay lugar dagiti Espanyoles. Okay, contestant ni Rey Stella Adina. Naragsak na inak sa sambay dito Yindua Chandray Al dagiti IFW Elvano siya kay Estela Adina at naerti asinggan Pangasinan OFW from Singapore. Iti namin sila alda Singapore people! How are you? Ayan nyo, Singapore. OFW, Singapore, ayan nyo. ang makita tanagan mo lingtuag dito'y ritna pinaipan-pan Hello to Cheryl and Adina. na naikagaya Mapapuyat ang ko na. kakit inaksad na suday tan tinagrugyan tsak may ladamang aragsak kasla di mapesa di inilim tapan nagcacak jakla ipagaro day tarik nam kaiyekas ngay tibay laing ket siya tiin kami inay ayat kapag Facebook akong kunada anak Sara tidalanta nang riing dinadayan na iduli. Kakapsat, dahil tapo di contestant number 5, Mrs. Rey Stella Adina, manipot iti Makalong, Asingan, Pangasinan. Da kayo apo nga taga Asingan, Pangasinan. Di tanang nang runa po dita barangay Makalong, alak ikismisyo papagayam, kadagiti karubayo gagayem ni mamang yo, ni Kapsat, Rey Stella Adina, taagbuya kayon tonubigat apo, ta iti tayo tingal daw, iso pa lang ti presentation, awan pa'y dapo dagiti board of judges tayo in tonubigat. Para nubigat dato ya po alas 8 iti rabi dita Pilipinas, iso apo ti airtime daytoy singing contest tayo para nunubigat. Iso nga laglagi penyo apo alas 7 pala ti rabi dita Pilipinas, mangang kayo na apo tapasungadan nyo daytoy singing contest in nubigat. Babayan gagitin submit da apo nga ismula recorded song nga panglaban apo dagiti agkakalay nga OFW iti intero na dumaduma nga suli iti lobong. Okay, mapantayo metabo ti Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan. Da kayo apo nga ditadad ta Pugu, Ballesteros, Cagayan, ni Mrs. Bless Cortez narito. Iti kanta na po nga Isem, Isem, Isem. Happy watching! Iti Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan. Dito po ti pagtangtang sityo ni Bless Cortez narito. Ayan na po! Gananos kayo apo ta na pinalalaing dagito apo nga contestant tayo. Okay, hangag buybuyay suna nakaturog siguro na ni Palte Balasang. Ikanta na apo Isem. From Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan. Bless narito. Sa ni Bless narito iti Pugu, Ballesteros, Cagayan. Isem. Isem mapakabiyagat at magmuray dagiti mata at isot makaagas mangliliwat uy kaunggat isem maguti sa wenda ada isem nakagura ada isem baraw awin na ka at isem pa magusto ka uray ada aming kanyak arigat uray pa'y nuag upong tutak uray pa'y nuag paspasag mo Contestant number 6. Isem, isem, isem ka man biyagat ko nawawagaman Hello, DJ Arnel Takmo. Isem mo, isot mga ayo Dajay kakabsat di Bless Cortez narito manipod iti Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan. Nga iti kanta nga napawalwan Isem. Ayan, umisem kayo apo. Tanaglalaing dagitoy contestant tayo iti Batch 3 Singing Contest. Kunada ka kunan ni adula ti adula amin ka
ayabak to dagiti chismoso kada chismosa ng agbuya no bigat sir ko na dawan ni message yo apo ida i-invite yo ida tapas talagang tayo apo tao may day chismis datoy umubran tayo nga OFW babay ni Tino Motibiang nga da dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Thank you very much 138 viewers ag share kayo kakapsat ka napintas dati ubraan tayo apo pangliliwaan ken pangrayrayaw ko kada kayo amin ayan man nga suliti lubong iti ayan nyo dagiti admin ko apo ngagbuybuya happy watching kada kayo tracing admin kastamet mapantay natin ti may kapito nga contestant para into bigat ni Mrs. Lerma Acosta Garalde manipod iti Cabarita West Ballesteros Cagayan. Ayan na po. Mayat ti kwa gitoy kwa. Abuy-buya po ni Mrs. Lerma Acosta Garalde. Ayan. Mayat. Da kayo po nga taga Cabarita West. Duwati and 3 yo apo dita. O nagpintas pa iso na. Contestant number 7, Lerma Acosta Garalde, iti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Hello Sir Arnel Rabanal. Impatid ka iti napudno inayat ka iti amin kinatao Payagan is Ballesteros, Cagayan nakakabsat, Lilibet Burungsa. urayan niya tinaglabas ken ka saan nga isubiyag ko tinapatid kanya iti likudan siya mangeg ko ipatpatid kan tulat ka agura ti malakam ko alun Watching from San Sebastian San Vicente, Ilocosur, Heidelin Galase. Ta kayo apo nga nalaing ti chismis na. I-chismis kayo apo na bigat, tagbuya kayo oras iti alas 8 ti rabi dita Pilipinas, apo iso ti iti singing contest tayo, iti contest proper. Dati agdamdamag apo no tagano to yung motibyang, taga Payagan is Ballesteros Cagayan nak apo nga naiwawa dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Lugar dagiti Espanyoles. Toy na mo nga host when notimon iti dayto nga Facebook page Roderick Ben Temporal Lizardo Molina apo. Ada kayo iti uneg iti Facebook page Liwliwa kenray aw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat manipod ditoy Spain live and direct. Nga mabuybuya ken mangiganyo iti tangatang babayan iti signal nga Vodafone. Vodafone pay ay ni advertise pa ni Vodafone. Alawen kakabsat mapantayo iti may kawalo nga contestant. Iso ni Karen De La Peña manipod iti Baguio City. Karen De La Peña iti Baguio City inulilam toy pusok ko na nakakabsat. Daka mo nagbuybuya iso na, da kayo apo nga taga Baguio City. Nagbuybuya iso ni Kay Agata. Hello Kay Agata, kras da kan sa sir ko na, da man nagpaiso-iso man. Ada asawa ko na po, dadwa nga putot kon. Gusto lang nga di parang kingkid na yung kanya ko no kang kantanak. Dagiti babagkata po nga main in love kanyak akagyaman na punay kada kayo amin na po ngayon nga babakat kung dagiti viewers iti daytoy nga Facebook page alaw na po agungon ni Mami May. Hello Mami May. Mami May ti nanumo nga asawa kakabsat dadji sa bali nga kwarto diya kanu maturog iso na. Okay, thank you very much sa Mari Aquino. Ti madaydayaw nga sponsor tayo. Kakatawa da apo. Kakabsat,
Dahito yun na po iti may kawalo nga contestant para din nabigat. Uray chismis pa more basta pagsayaan tan tikaduan ko na ni Sir Arnold Rieta. Won kakapsat no pagsayaatan tikaduan da kayo nga chismosa paspasan nyo. Chismis yung da maala ti rasyon ti barangay, chismis yun nagpaspas nga may bustira rasyon no kasjay. Okay, please welcome Karen De La Peña manipod iti Baguio City. Inulilam to'y puso, manipod diti Baguio City. Number 8, contestant. Siya ni Karen De La Peña from Baguio City. Paulit lang tayo kay Inulilam to'y puso, pinangawan ito. Karen De La Peña, manipod diti Baguio City, contestant number 8. Tinaan nagutot, hinuray ka biyag ko, tinabayag ka nito. Ngimawani kang makita, maagsog nito yan ako. Sinugat mo dayto'y puso, na agad Maulaw ako diti Board of Judges dito nabigat. nang namnama, agururay ken ka. Naulinan niyan, nasimangan ka. Dapat ayun ito'y tingnan. Alawan na po! At pagkadin sa Hanggang nga ba rin na po nga ibayag unay, dahil ti kanta, dagiti contestant na po tanong ibayag kumalpas, hanggang ito agbuyan no bigatan, kaawan pa'y dagiti Board of Judges tayo apo, talaga nga iti kada Domingo kakabsat, no, the singing contest, Domingo apo nga mga ganyo, mabuya iyo iti tangatang, iti oras, iti alas 8, iti rabi, dita Pilipinas, alauna ditoy, iti malem ditoy Santa Cruz, Tenerife apo, imuna kayo apo dita Pilipinas, iti 7 nga oras, iso nga malum iti alauna, mga ganyo po iti alas 8 iti rabi dita Pilipinas, Huwebes Sabado kon Domingo papagayam basta no da singing contest at the presentation na po iti Sabado kon Domingo dagita apo iti slot time slot toy programa tayo iti singing contest iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kaya't kumeta po nga ibaga kada kayo yung adda po ni DJ Arnel Tagmo iti arin padek tinapalabas na po iti kada Martes kon Huwebes iti oras nga alas 8 iti rabi aging gati alas 8 alas 10 iti rabi po iti sa Martes kon Huwebes. Ini DJ Arnel Tagmo manipod iti pagilian nga kwait iti Pinoy Home Radio kakabsat nga taga Claveria, Cagayan, taga Ballesteros kun taga Flora, Apayao, Iso na po. Nga ang programa dito yung unog iti Facebook page tayo. Adamet kada tayo ni DJ Kevin Jake Starman manipod iti Milan, Italy. Nga ang programa dito ya po. Iti Kabusligan kun Banatiran Internet Radio Iso na po. Manipod iti Milan, Italy. Simrekbot ni DJ Alan Cortez Manzano. Nga DJ po, may isang admin to yung matibiyang admin dongo manipod iti Kawayan City ni DJ Alan Manzano Cortez. Into nabigat, sumragmet kakabsat ni DJ Ryan Alcabedos o gali iti Murmuray ken Linglingay. Oras iti alas alauna, aging iti alas 3 iti malem dita Pilipinas. Mangigan nyo iti boses ni DJ Ryan Alcabedos o gali manipod iti Cabayo Ballesteros Cagayan. Iti Facebook page na kakabsat nga Murmuray ken Linglingay. Iso nga da kayo amin na po nga buy-buya iti dayto nga Facebook page adu apo ti DJ nga sumrak nga umay ag programa ditoy uneg na kakabsat. Okay, manipod manen iti Cabarita West Ballesteros Cagayan. Ex-abroad, manipod iti Saudi Arabia. Please welcome Julie De Ocampo de los Santos. Iti kanta na nga na Paul 1 apo. Ket sikati amin ko. Allowance. Nagado apo ti ag chat. Awan jak pala masago nga apo ti ag chat. Ti makichat kada kayo apo. Tabi sitoy na mo ti biyang.
Julie de Ocampo de los Santos. O, taga Cabaritan West, Maninisuna na po. Hello, siya ni Julie de Ocampo, aglaed iti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Ex-abroad ng apo iti Saudi Arabia. Sikat ti amin ko, ken liwliwat to'y puso, ragsag tinsang bay mo, adin to abroda, inggan at tong palbiyan, daytoy ngayan na yan, intang arod ipapas, tiro niyayat, when natuyan, nga agbasahan, itabaro kong o biyag to'y biyag, no ikalang na, jaktun kaya, when no gamdem tiyagayat, naikari kong to'y riknak, agraman to'y kararwak, sikat iyamin ko. Ayan, kakabsat dahil di may kasyam nga contestant para ito ni bigat ni Mrs. Julie de Ocampo de los Santos, ex-abroad from Saudi Arabia, manipo diti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Nakita kakabsat diti post dagiti amin nga taga Cabaritan West, da kayo apo nga da grupo na iti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan, ngay pangparolwan ni Kiera Rooster iti Cabaritan West iti Saudi Arabia, da ito yun iti panawen tapno ikismisyo kadag iti kalugaran nyo apo nga taga Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan, tapno buyaan danto ni kapsat nga Julie de Ocampo de los Santos. Iti Facebook page, iti grupo ti Cabaritan West, calling Mr. Kier Rooster, ni Arnel Tanyesa. Si Arnel Tanyesa, si kati presidente na ditoy, masapol nga suportaran yun to ni Mrs. Julie de Ocampo de los Santos. Da kayo apo nga taga Cabaritan West, nga da Facebook page na kakabsat kan kagayem. Hang kayo nag-agat attendance. Masapol nga no dagiti taga Cabaritan West dito nga naki-contest into ni bigat. Akalon nyo amin nga taga Cabaritan West nga OFW nga umayag buya kanyak into no bigat. Apo, nalawag kakabsat kang gayem, Kier Rooster, Arnel Tanyesa, ti presidente da kakabsat, masapol nga makitak tinagan nyo apo no bigat. Da kayo apo nga da Facebook page na iti Cabaritan West, Ladies Heart kung kunanan sa. Nalipatak tayo na ganda, dagiti grupo apo ti taga Cabaritan West. Okay, Cabaritan West calling the attention of admin Kier Rooster, Arnel Tanyesa kung dagiti admin mo. Akalon nyo, dagiti amin nga taga Cabaritan West into nibigat nga OFW, kastamot apo dagiti taga Cabaritan West nga agbuybuya ti dayti nga gundaway, dagiti nalaing kikismis na, agbuya kayo into nibigat, pangasiyo papagayam. Oh, go, 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 kunada po. Proud admin o Barangay Cabaritan West kuna ni Makmak Arimbuyutan. Okay. No, da kayo pong admin ti Cabaritan West, ikismis yo papagayam iposyo. Okay. Iti may kasangapulo apong contestant, manipo di San Esteban, San Vicente, Ilocos Sur, adaysuna ti Hong Kong. Please welcome last contestant number 10, Josephine Ragasa Ribultan. Yan. Abuy-buyay suna po. Kitantaya po ni Mrs. Josephine Ragasa Ribultan. Da kayo po nga taga San Vicente, San Esteban, San Vicente, Ilocos Sur. Present, Oxer, kung nani makarimbuyutan, Heidelin Galase. Ala. Good luck, Josephine kung kunada po. Ala.
Naimbag nga oras yung aming kakabsat, siya ni Joseph Nagasa Revoltan, taga San Sebastian San Vicente Locosor, at yung mitentid PC yung contest competition, itiliwaliwakin rin o da GTSWT Lucano, magnanay dito dito Hong Kong, nakasmay sa mga OFW, sabi ko matamagustuhan. Naglikha ang desisyonan, lulipatin ka ng ano saan, kinaduan aranidan, agasun jakun mamilang, puso ikaw ang sinaktan, amo ka jaken ka nagkurang, ngem apay na binaybayan, natured ka pinagagayawan, nangangalingang pulbon. Ayan kakabsat, ti contestant number 10 ni Mrs. Josephine Ragasa Ribultan, Maniputi di San Esteban, San Vicente, Ilocos Sur. Daiso na ti Hong Kong, Ulbud, Kaanapeklan. Nagpinta sa apo ti kantana, maulaw apo ti Board of Judges, into bigat. Ket ipalagip ko kada kayo amin na po nga contestant, siya sino man iti pumasok iti first placer, kun second placer kakabsat ken gagayem, isuda apo iti adagasat nanto nga lumaban iti semifinals. Tapos malpas ti semifinals agag grand finals tayo kakabsat. Iti kada bats lipasak apo ti bats 1 to bats 10. Iti kada bats adadwa po nga iduling ko, so mapantayo ti semifinals kakabsat, 20 apo ti contestant tayon. Tapos matinag ti sangapulo, mabati kanyak iti sangapulo, isudan to apo ti aglalaban iti grand finals. Diyak amo no madanon tayo ti December 2, when no isod to ti may sangatawon to na apo iti Facebook page tayo, taag may sangatawon ti Facebook page tayo, nga liwliwag ken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano into no November 29, 2020 ag makatawon apo dagiti Facebook page tayo. Ket sapay kumatanay kamat tayo apo tano kasla 1 year anniversary dayto nga Facebook page, iti liwliwag ken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano. Naglaeng ko na da apo sample lang dagita kakabsat. Da kayo apo nga contestant nangaganyo dagiti kanta giti kalaban nyo, mabaling kayo apo nga ag sabali iti record, tapno ti kastapo baliwak pailaeng. Mabaliwan mako mabalin. Tako na dagiti contestant sir madanagan nagser agtagtigergernak hangkayo pay nga hangkayo apo nga nagkanta diti stage nga makita ti nagado nga tao mabutang kayo. No kung mababaro kayo, lalaki kayo, mabutang kayo nga agpakugit, kawam mo ti makakit-kita nga tao kanyayo, ay sos, da kayo maapo. Masapul awam mo ti nakakit-kita. Iti abak na po, iti first prize, 500 pesos preload. Iti second prize, 300 pesos preload. Iti third prize, 300 pesos preload. Iti fourth prize, 150 pesos preload. Iti fifth prize 120 pesos. Dagiti consolation prizes apo dagiti matinag adda sagsasanga gasot nga pesos nga ilod ko kada kwada po load ti abakon nyo apo ta into no semifinals kum finals kwartanton apo iti abakon nyo palubos ni Apo Dios. Da kayo apo nga mayat nga agi sponsor iti daytoy apo nga Facebook page. Alaki i-message dak apo kabaser kana man kayat ko tagi sponsor iti 300 pesos nga paralod to 500 pesos amang tidakti sa nga ribo. Aywan malagip ko kakabsat ken gagayem. Ada may sa apo nga viewers nga kayat nagi-sponsor ngam titid na kanya ititid na apo iti mga bak ko necklace agite para borloloy iti babalasang wano babaro kakabsat necklace wano bracelet ada pa ya po ag sponsor iti preload ngam agbalin ka nga loader itid na di ikuha na da di SIM card no agbalin ka nga loader abakin nyo apo da jay agpili kayo to nyo ti kayat yun no kaya yun ti bracelet wano necklace wano da jay agload kayo apo ikan alan niya nagan na di na alan no agloader ka aglod ka ti cellphone
Ada po may isang balasang agi-sponsor ti kasya po nga prices tayo. Iso nga ado apo iti abakon nyo ditoy Mari Aquino. Apay nga ro jakmet message kin ka sir ngagmes message jakmet agmes message kin ka kunana. Alawan kakabsat kin kagayem. Pagkaalain na nga agyats. Okay. Kaya nipalagip ko kada kayo amin na po nga buy-buya iti dayto nga po nga Facebook page. No siya sino man apo iti kanayong nga ag-live. Idita nga awan ti viewers na. Dagiti naling nga po ti salasalawasaw na kada pagpakatawa na apo. I-message dak tayo sirat kayo nga admin ditoy. Ag-program kayo apo dito Facebook page. Taday iti Facebook page tayo. Kukwayo amin apo nga Ilocano. Da kayo amin apo nga mayat nga DJ. Aya bandak apo. Ibagayo tak sir. Midin nak nga DJ. Ang DJ dita programam. Program nak ti may nga oras ti may aldaw. Iti 5 aldaw. No kunayo ako uwang kakapsat mabalin kakabsat ka nga kayam. Ag-birthday ni kabit mo, uno tayo asawam, sir mabalin ti ag-plug nga mga ramit ka ti greetings da, kas ti bagamkin ni editor-in-chief, Princess Joy Tablak nga ramit ban ti greetings kakabsat, no ko na mabalin, libre kakabsat ka nga kayam, makipatangkay lang kan dagiti amin nga admin ko, daytoy apo nga Facebook page ti Marigrigat Papagayam ken kakabsat ken gagayam. Kas jay kakabsat ti panang ipateg iti admin kada kayo customer to mo ti biyang kas host sino man apo ti mabalin nga DJ wenno agpakpakatawa dito nga sumurag iti Facebook page da kayo apo nga naling ti Tagalog na English kayo Tagalog Ilocano mabalin kayo apo nga gibanag and so on and so forth depende nun nya ti klase di programa yo apo sumurag kayo diti Facebook page agpatangta basta lagi di apo hang kay agpatpatukar ti kanta nga da copyright na madi kakabsat. Kay so nang awan pa yapot ti penalty dahil di Facebook page tayo sumurag ka nagarami nagpatukar ka ti agiti da copyright song na po awanin nadadawal tayo page ko karyaran ka talaga nga kamatan ka ti bunong no kwa di ba okay kakabset kan gagayem na gado ada nag-message ito niya yung nag-message kita man pa-join na nga med sir, ay tinsen ko Maki Balubal. Okay, Maki Balubal, next batch kay ito na po, nalpasan iti panangipresent ko, sa nga pulo lang ti kada batch. No, sa nga pulo kada batch kakabsat iti aglalaban, iti batch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, makaala tayo apo iti 100 nga contestant ditoy. Ket siyempre alaan tayo ti first con second kada batch iduling ko dagijay apo isudan to ti aglalaban iti semifinals kastamat ken may katto ti 10 mabatin to kanyak iti 10 dagijay to ti entry iti para finalist kakabsat ken gagayem iso nga da kayo apo nga nangabak ti first batch second batch ken iti third batch no bigat adanton innem nga para semifinals ko apo kurang to pa iti 14 nga para semifinalist. So mag-practice kayo apo no maala kayo nga first con second on placer practice kanta nga kanta post kayo nga post agingga nga mauma dagitay agbasbaser kada di makagurgura kanya yung akarubayo datoy kanta nga kanta makadali nga kumanta ti sinalbak no kung kunada kanya yung apo la rurudun nyo da post kay nga post tay kanta kay nga kanta apo tay gana nga agoverhit adingiwat tay kismo sa akarubayo nga makagurgura kin ka di ba kakabsat kan kayem yan nagaya pwede ako makitan. So nga, once nga nangabak kayo apo dito, practice. Post ka nga post na kita kantam ti Shismiol. Kita nyo ni Christine Joy Dagyo, kanayo nga kang kanta para practice na kin ni Jessie. Kastamit kin ni nagan natin, ni Lisa Tabor Bumanglag, kin ni Manang Hermi Areya, masapong nag-practice kayo manang. Tanaglalaing apo dito kalaban yun to iti finalist, semi-finalist. Iso nga practice. So runon nyo dagiti makagurgura kanya yo kanta kayo nga kanta post kayo nga post kakabsat kan gagayem. Alawan kakabsat ket daytoy apo ti para kada kayo amin nga buy-buya ti daytoy nga kanito kakatawa daman yan kakabsat. Isagot ko datoy apo medyo post na ready na kakabsat. Kay pa apo ang paano nga po mabayan no. Para kada kayo amin na po ng taga San Vicente
iti Baguio City, iti San Esteban, San Vicente, Ilocos Sur, dagiti amin na po nga barbarang wasim ditoy. Happy watching na yung bagnarabi amin na po. Hello to Lani Calostro Pasyon, Faith Marin Tabando Gumarang, Felicidad Rauta Bertosilia, Lani Angie Alamo. Hello to Lenang Gallardo, happy watching, thank you Balasang, Janet Tapuro. Hello, Ma'am Longilda Alonso Baliho Tamayo, Princess Joy Tablak, Nagweb sa Kubar Kuwet, Liwak Rayao, Lani Calostro Pasyon. Dadaya po ti para ka kayo nga 76 bunga titi viewers.
Patricia Villena Garcia. Hi, Pogi. Hello, sir. Orinya Guillermo Clara Umani. Hello, happy watching. Ako, karon ito man yung atibiling. Orinya Guillermo, nagpitas sunata mo, sir. Para kada kayo amin ako nagwapo. Naidira. Guwapo, kunada. Hi, sir. Char Ann Romero Lizardo. Char Ann Romero Lizardo, happy watching. Micaela Angelin Alamo Jimenez, happy watching. Dahil po ti siwit nga sagot ko kada kayo amin na po nga 68 nga naka-online. Ala ka bumasit kayo apo nga buy-buya. Dahil ito apo ti para kada kayo amin nga awan iti labas na.
ako na dapo. Dahil po iti para kata kayo apo nga naawan iti problema na kayo. Grabe yaman nakapon para kata kayo amin apo. Habang dato'y nakpay lang paspasak apo ti agkwat. Dahil iti para kata kayo amin apo. Patalastas hatid sa inyo ng tinggal. Na kaya po nga 64 nga naka-online. Kahapon lang tayo'y magkasama at parang bulan ika'y nawala. Sariwa pa sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangako? Ako lang ang mahal mo. Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Ngayong ikaw ay may ibang minamahal. Hangad kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palagi naghihintay. Nasaan na ang pangako? Di ka magbabago. Nasaan na ang pangako? At ako'y iniwan mo. Ang puso ko ang nangulila. Hanggang kailan magdurusa? Nasaan na ang pangako? Di ka magbabago. Nasaan na ang pangako? At ako'y iniwan mo. Nasaan na ang pangako? Ako lang ang mahal mo. Nasaan na ang pangako? At bigla kang lumayo. Nasaan na? Awa, dadya po. Daya po iti nasaan nang yung pangako. Dagiti apo na isina ti asawa na kakabsat kang gagayem. At ila kayo nang isina kanyayo. Dagiti babay mga nang isina tila kayo na. Daya po iti para kada kayo amin nga awan iti labas na. Ket agitay nala nila kayo apo nga nang isukatan na kanyayo. Dahito mo iti sagsagot ko kada kayo amin nga para kata kayo amin por la mañana. Atrévete a hacerlo por la naturaleza. Dagya po ti para kata kayo amin. Dagatay kabit nila kayo. Dahito ti para kata kanyada. Records Para and kanyada. Oliboy Production. Sabayo Manso Di kan aglib-libap Balang Kantis ang babae. Kaduwang ni ay at By Mr. Dimple Garcia iti Haribo Cruz Original. Sakyong adwa si Teteng Mel ka itay siket na. Hello to Ariston Sanchez, Lenang Gallardo, makapawan bandok ka programang Sir Kunada. Irot na tinakit tinapaot. Manso, giling-giling. Thank you very much, Lenang Gallardo. Balang kantis ka babae, imarmarne kay may sa alalaki. Nung agayat ka, doble-doble, dilim-lim-lim nagatel ka. Balang kantis ka babalan, sarap pitingan pinanigsan. At ang lalaki ngay kain Aray, ito ni Baby Luis ang Villena Garcia. Kantis ka
Kalaos Promotion. Mansay sala yun. Lagi pa si ba nagsala ni Dimple ni? Nagsayet tukar. Anya katikisap sa kulenta Adot al-alilawen Adot inka lag-lag-lagen Tapusong awanan nakin Balang kantis na nga agayat Ang share kayo po. Di kumaagpuran Akurat ka na tiyang mag-share. Balang Kantis ka babae, garampingan sa rampiting. no agayat ka Doble-doble Di men unay sikat ay na sexy Balang Kantis ka babae, rampiting, garampingan kapay. Atong lalaki ngay kainlaw-lawan Balang kantis Takaungan Again, daw na po na kita yung viewers. Balang Kantis ka babae, sa rampiting, garampingan kapay. nung agayat ka Good afternoon, Bing ni Asabay. Unay sikat ay na Tiro Manso. sexy Balang kantis ka anabeklan Sarang piting ka anaming pinsan Atong lalaki ngay Grace Tultulaw. kainlaw-lawan Balang kantis Anton Sanchez of Wajiyukin Tejada. Atong lalaki ngay kainlaw-lawan Balang kantis Takaungan O daya po iti balang kantis babae kano apo kakabsat kan bawiem. Dagiti kabit kabit nila kayo apo nga pinanawan nyo. So dagiti makungkuna po nga balang kantis. Daya po iti para kada kayo amin. Daya para kada kayo amin na po nga awan iti labas ng katkatawa. Dagol kayo. Tagbiro ka kaputi na pipintas nga kayatan nyo nga ni asabali mo. O dito ya puti para kada kayo. Puti kayo kita man. Narigamot nga ti agbirak. O dito ya po. Para kada kayo amo manso. Dito ti manso. Manso nyo apo tagkataw mayat nga isala. Manso nyo. Manso nila kayo po. Yeman long distance ngayat. Yay, Karabayan Pagunoran. Siwit ng pasan, nalagsak ti programam sir ko ni Lani Kalaos Propasyon. Manso niyo ako. Jaging kayo po. Sige manso Yakay tabak mo May satwa talo Sige manso Aging ka arumwar talinget mo Hi Dario Ulani mo Eugene Tejada Manso Nagiti ang mga lalakay nga manso Chita ito yung oras Kita Pilipinas Sige manso nyo. Hi to Cherry Sotelo Acosta. Hello to Glenn Asgado. Happy watching. Sige manso Yaka nyo ipapabay pa nga to. May satwa talo Sige manso Aging ka arumwar talinget mo May satwa talo Sige manso Yakay tabak mo May satwa talo Sige manso Hello to Joyce Malbar Iodico. Hello Eugene Tejada. Good evening sir. Watching from Hong Kong Eugene Tejada. Aging ka arumwar talinget mo Hello to classmate Mirna Tabilas kakabsat ken kakayem.
Dahito po iti para kada kayo amin na po nga nagsidati kapitatay. Para kada kayo amin na po. Agiti kapi nga naimas tata. Kapi ni Balang Kantis nga babae. HBO Para kada Records kayo. and Oyoboy Production. Ang sobsobli ni Dimple Garcia. Iti kapi. Napagas mo ka din, nagkilaw, itikipin. Ay, hapay. Napagas mo ka din, nagsida, itikipin. Kipiti bakara. Hey to Jerry Sotelas Acosta, Eugene Tejada. Isalayaw ko. Na tabang, kipi, dito'y lawak. Sumakit nga umabgad. Nasakit nga umipit. Na et-et, inggit sakit. Wow! Kipi. Lagi mas kikipit at lalo na pula. Tatalaga na yung mas, di kampi no, lalo na taba. Nataba, lagi mas kikipit. Kumusta po ti kampi ti Cagayan? Kampi ti Ballesteros. Kampi ti Ilocos Sur. Kampi ti Pangasinan. Kampi ti Nueva Vizcaya. Kampi ti Nueva Ecija. Kita kampi ta Manila po. Kumusta kiti kampiyo? Kikip Nueva Era, nabutog launay. HBO Records and Oyoboy Production. Jefferson Bautista Ariola. Nakalamang katikampin Jefferson Bautista Ariola. Uno na bayagay. Kiti ikay bintar, tadak. Lani Calaos Pasyon. Kiti ikay sarat, pait na makapakatay. Yo Marco, I love. Ikay kiti, Janet Tapuro. naamot anak Kampi ka na gibitig. Naamot na nalsem. Anabubuan. na imas, akilawer. Wow! Kipi, kipi si karasit na atak na Sa atap na kuti ka no. Tingras na tiwing na Ang nasiwing na imas itiglas. Adok, pukot yan na dorso. Apo po Diyos. Si pagudpot, Pagudpot. Kan anaamdot. Anaamdot ka na ti kampi ti pagudpot. Amot nagit na bangin. Kipi ti pasukin, medyo pangang ang tite. Pang titin dit pasukin. Ayo apo. Ada agad lumot. Kipi itay paway, tinarakas na unay. Kipi itay agas na Kipi di kabalitan. Kumusta Emilia Bayane Ariola? Nakabangbang egg. Kipi itay kurimaw. Nabayagin siya nga hangan. Kipi itay Jefferson Bautista Ariola. Alas lugo na Nabayag ka no hangan nakaraman ti kapin. Ada pay na plag, ada simoplag, ada kimapok, Kimapok ano pa'y? Ada may gimatang kakamtan na rin. Sa unay, ada natangsit, Ada. ay kimartin, Kim Martin. ada natangkin, Natang- ada pay nalokne, Talaga ka tanalo ada naingat, Ay, may asado. at kurek pay, ada agnangangati ka sa Wow, Paugi unay. naman sir. Diyos Mabar. Yodik. Agipit ka sa titi Barbangon ng Nakapiyo. Titi Marcos, nasakit nga gipit. Nasakit nga gipit ni Kapi di Marcos. Ilocos Norte. Ay, apo por Diyos, kapi. Dagi kaya po iti kapi, nga isagsagot ko kada kayo amin na po. Dati mo ti para kada kayo amin na po. Nga, dati po ti para kada kayo amin nga agbuy-buya iti dati nga gundaway. Patalastas, Jovelyn Marikit. Sa bali dati na alak ka. Sa bali dati na patukar ko. Okay. Hello, Reynaldo and Ayo, sir. Happy watching and good evening to you. Dita. Bildat kakapsat yan kagayem. Kita tayo. Nadakap yan. Tama bildat. Happy watching, sir. Reynaldo and Ayo. Hindi bangag. Apari kagayan. Emilia Bayan Arilla one na inabyak ka. Nakakamsay kapi mit awal dito'y Cavite. Kamagagaranak namang kudik. Kaya dati akam kamelek. Oray no na si Cora na sulit. Oray angot na medyo nalaes. Isak mulko oray no na pulbet. Hi to Jocelyn Jinday. Happy watching, Jocelyn. Uy tirabi inakadilat. Nuti matigbigat na kaungat. I-check up yung kita bildat yung kakapsat na kung umapay no sa anay. Baka na panguligan. Kaya bildat siya po. Siya ulit na po. Kaya Jocelyn Ramos Kindayalik. Lani Calaos sa pasyon. Naimas Monalitab Nagalis na akad Kagangayay Takas
Happy birthday to my brother Totoy. Thank you very much. Manipot kini Violeta Ramos. Eugene Tejada. Shout out Ilsan kini Bryce Molina Ascado. Happy birthday. Manipot kini May Ascado. Bryce Molina Ascado. Happy birthday. Kita payagantis. Oray arot ng medyo nalaes. Isak mul ko oray no nakulbet. Pumot-pot-dot pinimas na bakit. No'y tirabi inagadilat. No timot tigtigat na kaungap. Isuday kang bagat. Kay kunkunada bildat. No'y tirabi inagadilat. No timot tigtigat na kaungap. Isuday kang bagat. Kay kunkunada bildat. Isuday kang bagat. Kay kunkunada bildat. Dahil yung matapos di para kada kayo amin na pong para kada kayo amin na pong sa kakapitan sa kunyang barangay Kagawad and so agitiwi po ang pa-eleksyon sa Adam no siya sinot panagkunam umasa nag-eleksyon ng kakapsat 2020, 21, 22 politiko benobotan ay kanyang asidiganti eleksyon Radin Pascual, good evening sir. Ay adun Radin Pascuaiti, MJ Guillermo, T-shirt printing. Sigarilyo ken arak ken maipis kusog tingiwa. Riman na kandidato. Kaya po ang kandidato na yung mga rabiyo ko. Tagayang manglinlimo sa almet nagparehistro. Katitig-ting na ikan gara-garaw ti bulbulong adua karkarin adua gas-gas tunjak pa'y amun ti pudpunong agamagmag na nagkamkampanyan nagibunbunong ti makmakan isuday tanti pagkapanan at umayan ni Manongwan el kakapudpuno ti is-isan ti kandidato aming pagidanggayan na bareng lang no mga bagto Talaga Mike. Greetings to Sister Veronica Yabes of Sinay, Ilocos Sur, Manipot kani Violete Ramos. Violet, Denggem kailian ti inak maibalakad di kay agdaw-dawat aglalo no para tingiwat tapno awan bales Dito nyo po, datoy, sa kansyon. mga bakla plataforma dati kitamsan nga tay kwarta at almana Dakay met a politiko idulin nyo ta kwartayo tano di masapasak dakdakel aparikot yo Hello, good evening, watching from Baguio City, Elsa Pascual. Hello, Manang Elsa Pascual. Kita Baguio City. Happy watching ka na kayo. Amin ako na yung pagkarami. Amin ako dita Baguio City. Kaktitig-ting naikin gara-garaw ti bulbulong adua karkarin adua gas-gas tunjak pa'y amun ti pudpunon ada magmag na nagkamkampanyan agibunbunong ti makmakan isuday tanti pagkapuanan at umaya ni Manongwan el kakapudpuno ti is-isan ti kandidato aming pakidanggayan na bareng lang no mga Hello, Sumanang Perlita Matias. Good evening, DJ Ading Roderick Punana. naikin gar-garaw ti bulbulong Hello to MJ Guillermo.
meeting. Agas kasunyak pa'y Ikakabulwan ang is punon. Ada magmag na nagkamkampanya agibon bunong timag makan. Isuday tanti pagkapuanan at umaya ni Manungwan. El katitig-tig na ikan garagaraw ti bulbulong. Ado akakain, ado agas tunyak pa'y ang munti ko punon. Ada magmag na nagkakampanyan agibon bunong timag makan. Isuday tanti pagkapuanan at umaya ni Manungwan. Isuday tanti pagkapuanan at umaya ni Manungwan. Ay, po, talaga nga magdamang paparaw. May mga grabe tayo karuba para kadagiti amin nga politiko, amin nga agbutos kin amin nga ag-file ti kandidasi na into nabigat dahil ito'y asang yun may. Da kaya po nga politiko nga agpabutos ti sumatunong eleksyon, agsaga na kayo, dahil di mo ti para kada kayo amin na po nga agboy-buya. Dahil di po iti para kada kayo amin na agboy-buya po, iti dahil iti kagundaway, para kada kayo, ikumusta na apo kada iti amin nga kakapitan nyo, iti intero nga lungko. Nagdudumat klaseng kapitan, ada tirong, ada meksaan, ada pang-aw, ada pay ang angin kaadwan na ket kupitan. Kupitan kay kung kupit, ibulsa na aming asulisi. Kumikbak pa'y iti project, Bogor Sento pa'y iti BDF. Kunak na ito'y pera di Los Venos, ado itang kapitan abastos, ado pa yan manigod apaos, aging sa salikad, damay iti palton. Kay kapitan at tumataog, inggan buhaw na peklag amanlog, ada kapitan aman ng utang, no siniren pagsawsawan na kan. Ada kapitan na agraraman, kagdan na kaslakan sa siguan. Grasyasin inabukbukodan kukwati barangay kadi kukwainlan. Ada kapitan na pagpapuhipon, patutut at padigdiktaran bet. Konsehal Alfredo Sotelo Jr. di Barangay Cortin, Sinay, Ilocos Sur. Happy watching po. Kapitan, akupitan, palangwad mo ingkan balbaliwan. Dun ba minsan di na kan budbudusan. Hello, May Ascado. Akupit metlat paggal alis tuwang. Kapitan, agdandanan ka. Nakasipot, adong amata. Iparwar mo inka bulsa. Pundot barang. Xiaomi, happy watching Xiaomi. Classmate Madeline Arellano Casino. HBO Records and Oliver Production. Condolence to the very family. Iti pamilya ni Admin Maribel S. Labon Lizardo. Tinatang nakakapsat. Miles Karub, watching from Kuwait. Miles Karub. Nagdudumat, klaseng kapitan, ada tirong, ada mesaan, ada pang-aw, ada pay ang angyan kaadwan na ket kupitan. Kupitan tay kumukupit, ibulsa na aming asulisi. Kumikbak pa'y iti project, Bogor Sento pa'y iti BDF. Kunak tay to'y pera di Los Pinos, ado itan kapitan abastos. Ado pa yan manigod apaos, aging sa salikad, dapay iti paltog. Kay kapitan at tumataog, inggan buhaw na petlan abalog. Kay kapitan aman ng utang, lusingiran pagsawsawan na kan. Ada kapitan nga agraraman, tagdan na kaslakasig siguruan. Rasrasyon indabuk-bukodan kukwati barangay dati kukwainan. Ada kapitan na papapogi points, patotot habadik diktaran bet. Nakiipus-ipus lapit apuna, sip-sip balimbing lukwadayta. Kapitan, akupitan,
Palangguad mo ingkan balbaliwan Dun maminsan di na kan bot-botosan Akop kupit mek na tagal alis tuam Iparuan mo na isulisit Sikipak mo i-prat project Naon or pa'y aparan na tay Inlaban mo pa'y alinus tay Kapitan at tantanangkan Nakasipot ado ang matan Iparwan mo nagidiing bulsam Pundot barangay Akwarwartan Ang agas kada rilip Amin-amin ing kakilupit Na imbag man taji ka masalit Kapitan ako mo kupit Kapitan at tanangkan Kapitan ako mo kupit HBO Records and Oyoboy Production. Ayang kakapsat, dahil kisagsagot ko kadagiti amin na po nga kapitan. Amin nga kapitan, kakapsat dagiti kakagawad, da kayo amin na po na imbang nga rabiyo, sabay kumaputasan kayo nga mapaspasagidan, iti dayta nga kanta, hello to Credo Willie ha ha ha, watching from Hong Kong ko na kakapsat ken gagayam. Alawon ka, kakapsat ken na kada kayo amin na po nga buybuyag, lagyaman at kada kayo amin na po, ngawan iti labas na po. Kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupang Ilay mo anaahitan, sinukat ang pinaugedan Umukuha na pulayan, pintas nga nga at kapalapasanan Ilagis na sa nga nilagay mo, diin ka isagsaganan Anmet nga day pakibibiyang, nusuit ipagragsakan Uray pa'y amin ket na yunam sa ngulikod pa ekstensyonan alamin ko may sardeng mo kuman talakay mo alipliputan tay sutiti na nga kung kanyam idi bardang isit kapailang ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred yak metel matar santik-tik na mo na limit Mildred unak no tay kadet ng nasawa tiin ka ipatpatik at dalang runungken ka di ka pa'y lamamarnek ala kumusta kayo aming Mildred ni Apo Mildo kita Pilipinas isalayo kang absat Eugene Tejada ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred yak meten matarong santik-tik na mo na limit Mildred unat mo tay ka din ng asawa tiin ka ipatpatik at dalaran din ka di ka pala marumatek si kantay ka baknangan tila daw pagpalpalalilangan 24 oras ka nga online puro selfie kargata timeline kasano nga tamen tay pamilyam himpay pulos na pabagserbian kasta lang rin di upram balang kantis ka tupay lang manang kuwad dapay oras mo at tanang imday tabiyag mo maan ano nung nangisit kagil mo when no narasay takit kiday mo dinapatik may satlakay mo tay namuklon ken kagsibong buo papudawin day tapuso day tapintas anaputno papudawin day tapuso day tapintas anaputno ayan man suser kunada kakabsat apo may Sabado mayat yay kunana may yung Sabado mayatan na may kalagita garod sa saan kami niya ko na mates ta agijay lang garod sali na kami met ang na dahil magbagada kakapsat dahil di apo di para kada kayo amin na po nga gangganas kena buy-buya ti dahil nga panawin nga oras dahil ito iladawam isag sagot ko kada kayo amin na po
itakder mo nga minser kunada kaya da nga pagsalaan da gito eh. Kaya da nga altitan da giti apo nga viewers to mo tibiyang. Sweet music para kada kayo amin apo. Da ito'y ladawam tip title na to eh. Amuya po, dagil kada kami nga DJ, ay ayamon nyo nga viewers. Ngam, hanyo nga mungat da kami magti mga ayam kata kayo amin na po. Tano naragsak kayo lang ang kuya po. Awan ti DJ nga agmamayo. Awan ti DJ nga aglaladot. Masapol nga naragsak, apo ta naragsak dagiti ang kuya. Di ba melan na ragat pichay? May mayat metlang Salvador Antonet Collado ang saya at mga salain mistro correct ka sir kung Eugene Tejada Mapay lagim kaunga di pa nawanda ang yan diragsa pinanawang dinay bayan na. Kumusta amin na po dagiti DJ? Dagiti DJ, di na dumaduma nga po nga programa nga buy-buyayo. Awan sir, kunada. Awan sir, gusto ko na naman ka na. Adaya DJ apo nga agmamayo ka da maturog. Masapong nga naragsak ti DJ apo, tanohang kayo nga makaturog nga buy-buya. Siyempre, bus nga agbuya da makapaturog mo ton, maturog kailangan na eh. Awan ti DJ nga nalingahang nga sumao nga asla kanya, hana nga DJ apo host na lang. Iso nga, no DJ apo, ag hindi DJ lang, di na mo kanta ka, taglalo ko rin no, sintonado ka nga DJ, masapol nga kanta ka, no, nagraod ka na ta, nagkiyok ka ko, dahitang kabsat, tinagpatinggaan na, kuna mo nagtugaw ko manin. No nagsala ka, kasla kanya kasla kasikil ti darudat apo, tagak amunay ti agkini ka, nagkinikin, ay apo, dati apo iti pagkapsutan to nung tibiyang tahanak amo nga nalingag sala, hanak nga nalingag kansyon, iso nga aminit apo dagita. Sagana kayo apo ta, agsermon na kon. Ada sermon ko madamdama, og sermon na tata. Nalpas ko ti chismosan, nalpas ko apo dagiti nalaling nga mga agiti makinisa nga chismosa at sumaruno nga itapik ko ang sakit ti tiyan yung malinis kita ito yung abondaway sakbay nga pakada nakakapsat Tanag sa patahan naging nadayo may pinadawa kablawak man ni Auntie nga napintas nga madang magbuy-buyakin ka ni Auntie Lolit Tanyesa Credo dito'y Hong Kong manipod kini ako sa'yo ikaw sa akin. Hello manang Lolit Tanyesa Credo dito Hong Kong, Erlinda Blas, Melan Ragat Pichay, Josephine Ragasari Butang, watching from Jordan, Glenn Gers Crisa Palacio Bitanga, Melan Ragat Pichay kakabsat ni Adula amin si kati amin ko adda pumadan. Adda pumadan. Ayan, kakabsat ajit di para matwada sumangbay di sa unggat. Datay apo iti daytoy ladawam ti title na apo dayay. Ket daytoy amo ti para kada kayo amin apo nga buy-buya, da kayo
ni ay ayatem. Kaya po ni ay ayatem, nakisagsagot ko kada kayo amin na po dita, kada kayo amin na po agbuybuyakit, dahito pa po ti para kada kayo amin, nga awan ti labas na. Para kini nga di datayen, para kini Eugene Tejada, isagsagot ko dahito para kanya na, basit kami ti lalaking agbuya kanya, panay aming nga upa. Basta't nalawa ada baybay sa naglaang mo Tuog ka. Unay kada makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken kapumustan. Rayo nga sakit, pilit nga awaten. Lupanunote, asikat ay ayaten. Hello, Lenang, masapot yung upa, Jaisen. Pati tingawitan dito, yung buya ko, pati ano? Kalakti kumura, Jak ibagat, umbesay ay wenda, saan ka indaranes na, kasta di tinapod mo nga agayan. siya di papasulim. Lumakat kaya kinangin-langin. Basta't nalawan anang baybayan sa naklaap mo nuwag ka. umanay kada makita na Hindi na minsan umanay kang katawag kang pagmumustan. Turay mo na sakit, Pilit na awaten, lupanunutin, isikat ay ayatin. pupuruwag nagkurkulangan kanya. Tinembela di kumurang jakin pakat. Esnoy ay wenda, Saan ka indaranes na, kasta katabi tinapudno nga agayan. Kasano ay ipatego Ikasim ka, martirat na puso hayat mo jak maig na jak maig ingat patay ko, jak maig na tunggo, kasaluwa sa hapin, panagtuog ko. pupuruwag nagkurkulangan kanya. Tinembela di kumurang jakin pakat. Esnay ay wenda, saan ka imbaranes na. Hello to Luz Piminta, Andrea, Kalasakan ng Mapulon. Hello DJ Guapo po na. Nagkataon ng pagtakpay man ng Luz Piminta, Andrea, Kalasakan, song title please, Martirak di Kapuso. Martirak Tapusom kakabsat di title na Martirak Tapusom.
Dagiti martir ti puso, dagiti asawan nakakabsat. Ala ka, kitaan nyo apo. Da kayo apo nga martir. Dahil di pa yati para kada kayo amin apo ka agangganas na kansyon, kabasit kay magbuya. I-share nyo kami na po da kayo nga simrak. Hento Menchi Escamillo. Share kayo apo, kanta na nga kanta, wag mo pangay-ayo yo. I-share yo apo ta umado tayo. Sumingising manen init yay daya, maniput parbangun, arapap ka. Daytoy pusok sika, di ipit-pitik na ken sikat na nayon anak tagikwa. Aldaw-aldaw tinarigagay ka, amang ikot tuy kay suna arik na. Ket di panawen sikaita mangkumpunas lulwak no siya agsagabar. No when forever when sikala eng biyagko iyat taditwa daytoy kariken ayat ko. To'y puso kaputa sikala di ba't patek ang ikamagsat angis ko now and forever. Happy watching, happy listening kata kayo amin apo. Agyaman ang kalagiti amin apo nga buy-buya. Ag-share kayo, ag-invite kayo, kiti kagayim yung apo. Akiti agmangmangit nga OFW, agbuya kayo. Dinumili ka, dito'y panunod ko. Kas an iniwan, at itilikod ko. Ngauray agaluyo, when adaka akanayon ko'y sibay ko. Now and forever when sikala en biyag ko iyat tagikwa daytoy kariket ayat ko. Mahuray dumteng tutdaluyon ken bagyo itaken itiyag na nayon sikat agikot to'y puso kaputa sikala di pat patek ko agida magsat angis ko now and forever agida magsat angis ko now and forever agida magsat angis ko. Ayan na po tayo dyan. Nakita tayo ni Glossy Martinez. Hello, manang Glossy Martinez. Happy watching kada kayo amin na po.
Dahil di abuti para kata kayo amin ta agpa-question na, ag-ready kayo apo nga maki-ayam, agpa-question na. Para load, pre-load, tabakan niya po. Ready? The best sound quality. The best music mix on here. Ang sala kaya mo. DJ Rexy Remix. Negros Mix Club. Sala kayo po. Sumabay-sabay kayo. Kakatawa. Magsok may dati bangkol sa pagpapagpusto ko ako na mga kikilikin. Igiling niyo, kanapsat ka kayam, sumabay kayo. Emilia Bayani, isama. Madama ko na nila ng gilyado. Alam, naging mas na giling-giling. Yobel Marikit, nagsala ka ng patalak pa. Apihang nga itong maduda si viewers. 448. Nagkaputayan pa do. Agayap kayo lagte. At mangit-mangit nga kakatwa yung OFW. Dancing to the beat. Hello, Eugene Tejada. Dapat ito na. Agsala ta, Eugene. Mga banog daw. Yug. Pati buyo ko, bin di kaya karaw. Hello, Leia Maravilla. Hello. Los Piminda Andrea Sound quality. Tira galing-galing. Watching from Cavite, Jeff Gabriel. Hello, classmate. Jeff Gabriel. Sala ka. Hello, classmate. Jeff Gabriel. Hindi Cavite. Happy watching, classmate. Agsasala ni classmate mo na eh. Sige, Bansos. Pero mo ko na ni Rian. Hello, Aisa. Wamerga de la Cruz. Isalam mo. Isalam Aisa. Wamerga de la Cruz. Nariga mo ti Dancel kakapsat. Ang palong-palong ti Chan. Mate, madama ko na ni Jeff Gabriel. Hello, classmate. Jeff Gabriel. Iti Cavite. Salata ka mga classmate. Oh, dahil ti bochikik. Ala kakapsat, galing-galing paiser. Hello to galing-galing paiser. Pang ikat ti bilbil ko na dapo. Dagiti, dati apo. Dagiti kagayim yo apo nga OFW nga agan ano o agsangit-sangit. No, da problema dapat bagayo tagbuya da dito. Inuhang ka tayo naman katuro kagbuya kayo apo. Pamumulayan sir ko na ni Madeline Quitoles. Lisa Ursulong, Sala Lisa. Problema isa Ay, apo, por Diyos. Ati bilbil ko, palong-palong.
music mix. Ate mandayang-dayang complete ko na ni Rian Dre Molina. Rian Sarnidia Dre Molina. Ani Saidukado. Dati kami siya kung nandiyan mo. Ay sa Shantik concert. O Shantik ka na. Agsala kayo pa yan. Nagsama lang sala kayo. Madama kuya awan ang sangit kung nandiyan mo. Sa bar, alas 12 ng gabi, ako ay may nakita na magandang babae. O nagsakit, nagsala kayo ako. Nakaupo lang sa tabi, hawak-hawak ng Agang litaw dito ya po aglang takitoy. okay lang ba siya? Ang pila maganda ay okay Naging masaya sala po na kayo nga OFW, sala kayo. mawala. Hello sir, watching from Hong Kong ko ni Jane Andres. Problema ay sayaw, 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 sayaw. Problema ay sayaw, Problema ay sayaw. Kung ayaw kwartak sala-sala kalata, tulata. ikiling mo at susunod. Iguling yun. Ang meron mo, susundan ko. Ikiling mo at susundan ko. Ang meron Alam mo ito kayo, ni Sherry pa kayap kayo. Watching Luisa Mendoza, watching from Barcelona, Spain. Luisa Mendoza. Ano kayo po dito Barcelona, Spain? Awan tayo. Ay, ayamon da ko. Nagtagulo ko na na. Hello, Corpina Lizardo. Itakter mo din. Ay, ang pay nga. Pasting amin. Amo. J.U.1 Brian. bumalik sa upuan at kami ay Lahat kakatawa na kakapsat na natin. Hindi ko nakinili. pagod na nga sa galing niyang sumayaw. Pati ako ay hilo na. Hindi ko na alam kung kaya ko pa ba. Nilapitan niya Ang kuwait ito mga doon. Tagang litan mo ko. naman na susuka. Agang litak ka usap. Siyempre, nakapuno tayo ko. Tama, electric fan ko nga. Talaga nga narigat. Nagsala nagtatayin. Problema ay isa. Alo, balse, kakabusat. Gagayem, Angie Alamo. Angie Alamo, isa lang. Angie Alamo, isa lang data. Alagam. Dr. Musel, kunada ni Josie Benida. Hello, kasinsin lang Julian Molina, Aleste. Nagsikyon na kami na po. Ito nga na makasasal. Kakatawa na. Nagmayak ni sabayan ko na ni Jane Andres. Isabay yun amin. Sumabat kayo kami nakakapsat. Problema ay sayaw. Problema ay sayaw. Problema ay sayaw para kadabili amin akong OFW. Ngampay nga nakaturo. Alada kayo amin na po nga buybuyag, gayaman nakata kayo amin, nagdi maragragsakan na po nga ngangkat katawakan niyak, ngagsalasala, alakag, thank you, nakata kayo amin na po, share kayo kamin. Dahito yung mati para kata kayo amin na to isalaman ni Aiza Wamerga de la Cruz, iti P-Placer tayo kakabsat, iti naglabas nga Grand Final Season 1.
ano kakapsat, patang tamadamdama enan, wise man. Menso manso kakapsat. Sige sir, todo manso. Nailibig, pasyalta sa wapo ni Arnold alias Betong. Thank you sir. Uy, atin sa kanan ni kasati mapakilan nga buko kami. Kuno ang tasya kaya gula-gulagol, por Diyos. Laman sa punada po. Ayan na po, katakatawa po agad idaddo mga po nga buy. Ag-share kayo po kasi marag. Aguma kayo po ni remix ngayon nagipat pa tutong kata kayo. Hindi na ito na oras. Galing-galing, giling-giling pa sir. Giling giling-giling ka. Giling-giling, giling-giling. Oh, ready? Left, giling-giling, enan wise man. Hello, happy watching kada kayamin ako. Naulod kami na tayang po, isang anak na mapagwasawas. Sa may sana, sala na medya lang di malayo. Nakapoy dati, kuwanahan ng mala dati kamera. Ipasok mo lang tayo, ipamuli tayo, ipagsa mo dito sa link di YouTube mo. Tayo pa-like mo. Ala, ready kayo kaya dagati makay ayam po. Dato yan iti sumarunong parte na at pa-question na. Yahoo! At TikTok tayo. Pero na You are listening to the beat, the music, exclusive mix by DJ Erjun. Tapas-tapas! Give us score. DJ Erjun. Pagsala kayong matambay sa pagdadurin nyo. Kasi kayo di dumanggay kanya. Why Give mo us nating score. agluto dahil. Agluto po. Alwagan nyo na maksa na kalulutuan nyo. Ready? I feel so
Squad. Sino kang sasala kanya ya po ita? Gimaras Mix Squad. Big exercise po na Little Plus. Alawa na po, exercise. Kick the bass. Sinabayang kita habang nagsasayaw. Gimaras Mix Squad. Alagsala kayo apo. Siyak sir, kung yan Luis Angeles Labon. Enan Wise Man, hello apo. Wait na ka na niya, admin Alan. Auntie Erita Blas, Manso Angelina Cortez. Kanana. Gimaras Mix Squad. You are listening to the beat, the music, with exclusive mix by DJ Erjun. Dahito yabuti para katakayamin nga wan iti labas na nga agsalasala nga may ayatan na po nga agbuy-buya kanya agsalasala nga agkumkumpas. Wag na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo kung ika'y lilisan pa pag wala na'y paano ba ang dala kung ito kung kayo manapot na baliwak matihatoy kung nakwa unay ang napintas ti ayan ti kuana baliwak ka po iti Wag na sana lumayo sa sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo
kada kayo amin kakabsat, nagyaman nakaputi support tayo. Iti nga Facebook page, iti Liwliwag and Rayaw, nagiti OFWs ni Ilocano, manipot ito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ngayong ay wala ka na, ay hindi ko ay maglaw ang sikat ng araw. Ang pangarap kung lagi makasama kang muli at sa bawat sandali mahagkanta sa labi. Di na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo. Kung ika'y lilisan pa pag wala ka'y o ano na. Ayan na po, ti para kada kayo amin na po agbuya. Thank you very much. Kada kayo amin na po, ni Angie Alamo, pumanaw ka nun. Dati nakpay lang, muna nga pumanawan. Hello, kada kayo amin na po nga agbuya. 55, ang marima na pong agkat-kata o gulilag agpalpalak pa. Alas 3 di parbangon mangig mo samit sa miwen ni aya may saa. Hi Justin Balalwa, Pitipangki, Ilocos Norte. Ako na ay ayatan ka. Angie Coros Pebiliados, kaslat na ka at damit latag yay mayaganin aser kasi at damit huwag yung kitalo mo sir ni Angie Coros payagan. Hello na kayo kung ang payagan is daksagasan kakapsan nadanyog ko dito yung mamamubunga na o tapay Tarusi at kay di Payagan City. One of the favorite song, Love It, Eugene Tejada. JB Mix sa Angel Eslamon. Naminawan kapadpadan nga dagkaungga awan makabulod nga dakato'y puso sikalaeng biyag ko. Naminawan kapadpadan nga dagkaungga awan makabulod nga dakato'y puso sikalaeng biyag ko. Sa anang tedyan ka katusungag grupagyan ka ngam di mo pulos pagarupen. Shoutout po sa asawa ko
Lapena Calibuso Lisa sa Jeddah. Hello, Roger Lapena Jr. Ala, kapsat ka makikontest ni Lisa. Ni Lisa. Di madaydayaw nga kapay sa puso minto no bigat. Kahit sapay kumaputa, da kayo apo dita lugaryo. Buyahan yun to, isuna. Ni Lisa Caliboso, iti Jeddah, Saudi Arabia. Kabkablawan na kati madaydayaw nga kapisi ti pusong nga iso ni Roger La Peña Jr. Happy watching kata kayo amin na po. Buyahan yun to ni bakit mo ito nabigat kapsat. Eugene Tejada, Josephine Ragasa Aribo Kultang. Hello Alan Cortez, happy watching. Tuy puso, sikalaen, biyag ko. Sikalaen, biyag ko. Sikalaen, biyag ko. Kakabsat kayo kayem, kas na ipangako apo. Dahito yun iti question answer nga pangabakan nyo po di 50 pesos preload. Dahito ya po, agdengag kayo nun niya ti instruction na mamindua kay lang apong agsungbat. Ay pakapaminduayo apo, ibagayo ti final answer. Kadagiti amin na po nga mayat nga magisalip, sigurado nyo apo nga nag-share kayo tanong mga bak kayo apo. Haang ko nga iti tinabak yo, ag-share kayo kakapsat no kayat yo ti makiay ayam iti daytoy nga kanito. Hello to Rema Rabilas, happy watching po. Justin Balalwa. Okay, iti question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Mangted kayo. Kada kayo amin na po, basta nag-share kayo, mabalin kayo nga makiparticipate iti daytoy nga question and answer portion. Mangted kayo, iti 5 nga banag nga mabalin nga pagilo. 5 nga banag wenno klase nga banag nga mabalin nga pagilo ti ubot no tumakki kayo. Go, 5, go! Innunaan. 5 nga klase nga banag nga pagilo. Go! Gulpin nyo apo nga isungbat. 5, 5 hangasag guys sa tipan ng sungbat nyo. Agpa-question cancer ko na ni Justin Balalwa. 5 nga banag nga mabalin nga pagilo kakapsat. Go! Pagilo ti upot Agbasa na kada kiti komensyo po. Go! Rapido. Alistuan nyo. Rapido ti Espanyol. Kada kiti amin na po nga mangmangan. Sorry kada kayo amin na po. 5 nga banag nga mabalin nga pagilo. Go! Alo nga babawi ka, pamagawan ko ketyak na papel, bonot, roting, tubig, tissue. Sino kata kayo abuti na patasan natin nagilo ti routing na kayong OFWs? Sino kata kayo abuti tinaga iti na napatasan na iti iti nagilo iti bingkol, tissue, papel, danom, routing nga kayo ang buligan ti maisken bonot tindog kunan. Ang buligan di ba is di ba ang atanagatan di ba kirsang dadya yon. Madanagan na. Roger La Peña Jr. Routing, danom, papel, tissue, bingkol. Ala bingkol mo. Bingkol kano, bingkol apa bali nga pagilo ti bingkol. Shelly Bonifacio, danom, bonot, tissue, kayo papel. Ako agilo kayo apo ti bingkol di pay karadkadan na rin tangtang ka nga. Ilugan na man. JP Mid sa Angeles Calona, papel, bunot, nyog, tissue, danom. Papel, bunot, nyog, kano. Apo nyog.
Pagilom ta si bubukol ng may isang anyog, por Diyos, inyan ni JB Meets sa Angeles Labon. Pagilom may isang bukol ng anyog, bunot as a wine. Isang abukol kanso. Ala ka sa kagayem. Hello, shout out sa lahat ko na ni Lucy Rafanan Rabara. Hello to Erlita Blas, toilet paper danom, bunot ninyo, routing papel bingkol. Edita Umblas, apay manang ading napadasam tinagilo ti bingkol. Di pa'y masugit datay, kuno kasanon da almura na sa agilo, kasanon di pa'y masugit-sugat datay anti puri itnan. Ay, papel tissue, bislak, danom bunot, bulbulong ti saba. Ay, routing bingkol. Ala, po kakapsat ng gayam. Bislak, so mabalin nga malawadan nyo nagilo ka di bislak kakapsat. Apo, alwadan nyo na maipas datay ate almoranas siyo. Ay, ang sakit ako, ti tiyang ko manin dito yet. Eugene Tejada, happy watching. Elect cooking kasi ako ni JB Meets Angeles Labon. Mga klase mo ba nagmabalin nga pagilo ko, rapido kakapsat paspasan nyo. Dahil apo iti para kada kayo amin, elect ko na ni JB Meets Angeles Labon. Ala, dahil apo iti para kada kayo amin, aga sa tabingkol, bingkol, bisla. Di, amuyo ti pag-ilok, iti kakapsat. Amuyo di ba no, kaya ayam tayo dububing tayo ka, atay bulong iti bayabas nga tarakal. Di ba yun, ayiti, pagbalinin tayo nga kwarta-kwarta, hindi no, agbalay-balay tayo, apo. Kwarta-kwarta tayo, dahil bulong ti bayabas, dahil bulong bayabas, iti paghilok, iti ta, amoyo, aja yan, ti bulong ti bayabas ka, dati raya-raya na aja, mayat nga paghilo. Bulong saba, nagalis no bulong saba, kakapsat, depende no nagangungom no, bulong saba nga ti berde, puna nang nagalis, anama, madalasan tayo, ubot tayo. Papel, hello manang Perlita Aglipay, Lucy Rapanan Ragasa, Eugene Tejada. When napadasak men idi, agbababoy ko na, agbaboy nga, uso ti agbababoy nga, agtuyo ko na. O, kasunay katawan na po ni Eugene Tejada, napadasan na nagilo ti bingkol. Matayag ilip ulit tabingkulen at agit ni didingti kasilya. Ay, gawin ko kayo dahil istorya kakasat. Ay, didingti kasilya sa media po atay bulong ti nyog. Siyempre, ay bulong ti nyog no ka. Naganggangon niya. Atay kamti didingam ti bulong nyog. Tatano nagango mabaling ka mga lati jay. Ay, ti pangalaam ti ati bakarkulum ay mabaling ngay kasi mo dyan to ubot na ako. Dajay, may boss dajay didingti kasilyas mi. Ay, apo, bulong jay nagango nga sa bako na. No, bulong ti sabang ate green, nagalis apo. Ngum no nagango na saba, mabalin. Ay, mayat, dahil ti bingkol, bado, prep, kuna na. Amo yung pa napatasak pa yapo tin nagilo ti. Well, nagilo lang sa ti brief ko hindi ikat ko di brief ko siya pa nagilo kon tawa mo ti sa maling pagilo kon. Ay, buto-buto na kon. Ay, kakatawa na po. Hello! Saan ko nga mapadasan na tinagilo ti bingkol sa ko na ni Eugene Tejada. At dapat na minsan na po. Agure kayo ang istorya na madamdam. Kaya po nga barbaro nga simple ditoy. Alawang kakabsat ang istorya na agdemo na kada kayo. Habang hangkay pa'y makaturo ka po, i-share yung gamin datoy dati live ko apo. Tanupay imbagak idina apo datoy. Daytoy ti padasan tayo. Datoy ti ilutat takay. Justin Balalua,
early taon plus, ilaganda kakapsat kang kagayem. Apo, napitas pa iti background tayo, apo. Sakbay nga agbiyahe kayo papagayam, ay iti bagbagag kata kayo, apo, mas laglagipin nyo ti tumakki. Panarigat apo ti makataktakin o agbiyahe kayo. Aglalo no adayo ti pagbiyahan nyo. Da kayo po nga mangan, ag-exit kayo pa lang apo ti live ko ta ag-istorya na. No problema yung kakabsat, iti pagilo yo no agbiyahe kayo. Dahito iti solusyon na kakabsat. Gudwa ti papel iti bond paper. Pamayaan nyo, kupulin nyo kasjay. Ikupulin nyo kasjay kakabsat. Kupulin nyo, kupulin nyo, aging ka nga lumot na kasjay. Ay, papakatawa manin ko na ni Angelina Cortez. Dahil di ako, di ba, nakasjayan, nakumulkul dati papilan. Tapos, ikasjay tayo kakabsat. May isa lang nga papel at ado tito makatakilan makaburburis, ado nga tissue, ado nga papel ti masapol dang may isa lang nga papel, datoy lang nga po inuton nyo tanarigat kakabsat iti agsapol ti pagilo, aglalo no agbiyahe kayo. Dati lang nga po, may isang papel laang. Imagine niyo may isang papel, iti masapol yo. Kasto iti pamayan nyo kakabsat. Dahil ito yayan ti nga ito nakasjay, atoy, nagtirad na ikatin nyo datoy. Di ba tatirad na ata? Idulin nyo apo datoy. Idulin nyo datoy. Tapos no, makatakki kayo, tawan ti pagilo ta, may isa lang nga papel, inuton nyo kakabsat kang gaya. No tumakki kayo, ikawal nyo datoy, imayo rin tambudo yung kakabsat kang gagayem. Laglagipin nyo, may isa lang nga papel, apo, makaray dati na, wanti dalong nga pagbugwan nyo, and so on and so forth, papel lang ti adal, laglagipin nyo dati nga teknik. Ikawal nyo, idorodor nyo datoy, ikawal nyo dati imayo, jayan ti ubo iyo, tapos, alaan nyo tayo papel, di ba napangakas jayan, isulbong nyo dati abot na, dataklo natin abot na naramid ko, di ba? Takki-takki dato yan, takki-takki dato yapo. Takki-takki so na, ipamayan nyo, lapsuto nyo kasjay. Kasi dahil di panagilo yo ati kay pinagilo yo apo dati kay tamuduyo niya. Pinagilo yo, awan ti papel, awan danom, may salang nga papel. Pamayaan nyo, apnutan nyo kasjay na eh. Kasjay. Kasjay yung. Di ba yung kasjay yung, napnutan nun. Siyempre, amutan nyo mayo, taki-taki lang, tataki garot, kakabsat kayo, da kayo yumat nga, agboy-buya po. Hello to Hainalin de la Cruz. Di ba inapnutan nyo ang kasjayan? Ini kayo kasjay? Amutin nyo. Tatati, masapul tayo apo. Kitaan nyo datay. Ayan nan. Biro ko nyo apo ate nagtirad. Magkita yo ate imayo nga panagilo yo kakabsat kang gayem. Medyo na bating nga taktaki dito yan ti koko. Tatato brown nyo kakabsat. Ikasjayo. Dalusan nyo na gati kukuyo, ikasjayo apo, ingka na nga may kat na itak kita, nabati ka ro, dito yan tima, nabati. Dito yan, wanti pakadanagan ng ta, may salakag nga mapil tinagamit ka, na lapsot, na apnutan na. Ti problema yun, dito yan, tinagbabotan ti kukuyo, alay katin nyo kung dato yung nagtirad nga batit, tas jay, pagika yung kaslagwa iti, najay, ayan ti, ate, kyotex ko nga. Ay, apo kakapsat ka ngayon. Dati, apo. Dati, dalusan nyo tapta dati ima yun, apo, ata. Amutin nyo, gatak kilat na ata siya. Kakataw kayo. Dati, apo. Dahil padalusan nyo yung bangak, hindi dato yung doblik. Kasi dyan, dalusan nyo dati yung tikuko. Siyempre dato yung naikawal dyan, tuubot dato yun. Ngayon doon nalpas ti biyahe yo apo, ala kamang kita kayo da mga iparimedyo kayo tumutan nga apnutan yun to nga naling dati ati tamudo yun talagang nga nang banal apo na banal dati imayo. No makakita kayo to na po agsar din to tayo logan yun, ala ka bugwan yun to mo da time imayo na sabunan yun to na apo dahil lang ti remedyo. Baban iti may sala nga papel kasi no buris nga talaga ado ti masapol yung ngomno talagang may sa nga papel apo dahil ti technique na. Abutan nyo di jay. Sayo, ilapsot nyo yung kasjay, apnutan nyo yung kasjay. Awanan,
banaalangan, na banaalangan ng... Dahil lang na puti. Di problema na dahil makita yo dati na isingsing at katakki dito yan tiko ko. Ajay, alam nyo dati nga pang nalkater yun. Ayay, dalos tayo titakki kakabsat kagayem. Ano sa nyo ata, rugi yung lang hamo nga. Nung nutakki sa bali, pampabarak mo tapo nga ikaton nga kasjay nga dalosan tatako ko yun, no. Siya mo lang nakitang perfume ko na ni. Ay, madiser ko na ni Justin Balalwa. Leonida Oherio. Hello, Leonida Oherio. Dahil apo iti tip kada kayo no may salang nga papel, tamakatakki kayo, kung agburis kayo, dato lang ako. Sulbong yu aji mayo jay, apnutan nyo akas jay, nga midulin nyo datay atay nagsinantirad na tapag delusyon to di ayan ti kokoyo ato Ada banal na sir ko na napadasan kas jayin sir. Padasat tupay lang kakabsat kang gagayam man numaya mo lang nga teknik na ngam napadasak apo iti timmak iti Batak Ilocos Norte awan ti pagilo amo yu ti pinagililog dagitay agiti daan nga sedula kadaglalawok tawang mo ti pagilo amo danong mo naglalawok kamatakti na launa yun apo mabulusan na matan di Batak City di bandara ti kasjajayan ti auditorium da apo napadasak apo iti siyempre kita na diyan ti pitakak agala nakdagi di pagpapili diyan ti pitakak iso da di apo iti iso ti pinagilok iti so nga da kayo no agbiyabiyahe kayo kadhunyo ti ipanyulat nga papil di tayan ti pitakayo ti amu dagi makakita nga nabungkong ti pitakayo ado kwartayo ngam kapag paisoanan na po papil nga pagilo yo nakaredy kayo ay sa munto ialaman no. Bansley Leonor Saksak kung mana at least ada bang do da di imam malamano kayo as dyan agak banaal kakabsat kang gagayam na banaal mayan lang apo notable ngam no bores kasakasanon ngosli titakita yo apo kulay na atay agyelo no saan nangisit nagsidaka ti dinardaraan ala po wag sakit nato tiyang ko kakabsat. Hello Eugene, dakay ni Barbato bless Cortez Narito routing latan aser ko na ano ni bless Cortez Narito no awang garod ti routing kakabsat ay ti makyam ka pa ilamwar ka pa lang nagdirect ti routing no at may isa kastoy may isa nga papilikas di mo latan ni remedyo mo Corazon Pasis jay sina nyatay sinan tirad naket iso tipang tukit mo tataki si Melser di kuko kunan kamamante induling ko kad dato sinan tirad si Melser nga takit iti kuko iso tipang dugsol mo ano sa tatakim data kasja hello ante Corazon Pasis mayat apo ti katawad apo dagiti Juliet de Ocampo de Los Santos dagiti apo nga buya iti salsalawasan to no motibyang salsalawasawok apo ngam agpaypay suno awan ti remedyo yo di ba Atrévete a alegrarme el día. Atrévete a hacerlo el domingo por la mañana. ayan apo dadya apo iti tip nga iti kada kayo Atrévete a desafiarte. dadya po titip kada kayo amin nahahako na ni Mami May Mami May padasap to Mami May no tumakki padasap to man ti itayan ti pagtakyan no anti tissue cho okay lawon lapo 48 viewers Jane Andres happy watching da kayo congratulations kakabsat ken na di nangabakan one more time nangabak ay natin nangabakan at nangabak dyan mo nalan ni Boris Akit ajay darasudos nga taki ajayan sir kuno ay apo dajay mo katati nariga nga itepol aji Boris kakapsat ta agsuyot tips nga nabangsit August King dahil depende ito kina dalaw samton akapsat o taki mo lang ata awan ti problema nan
joke nga itilited ko kada kayo amin. Joke, kada joke ko apo. August King. Amuyo ka kadi kakapsat nga Adam Timsong apo dagiti kakaskasar nga nobyo kon nobya. Amuyo apo no agkasar da. No marimana po ti kasar amuyo ti Timsong da. Daytoy iti aldaw ko na nakakapsat. Into no bumaybayag ti panagden na kakapsat ti Timsong da. Apo mga asika. Siyempre, dahil iti aldaw tayo, so dahil iti aldaw nga panagsarak da, po panagkasar da, Timsong da, dahil nga minto no bumaybayag basit, ti Timsong danto ko, apo mga asika, ako na dantong kakabsat, tamarigatan danton. Into no talaga nga di da makaya ti problema da nga agasawa, takanayo na po nga agring-ringgor kakabsat, ti Timsong danto ko, kunin mo na siya o Diyos. Timsong dagiti kakaskasar daytoy iti aldaw. Gabi-gabi. Oras-oras gabi-gabi. Maski kasta po kakapsat. Tip kadagiti amin apo nga chismosa. Nung makikismis kayo apo, dumistansya kayo kadagiti kachismisyo. Baka mapugawan na kayo dahil takachismis mo, baka da coronavirus na. Virus nga awan iti agas na, chismosa, kakapsat kang gaya. Ay, ako, gulat na gini ako. Dahil po, iti pagpakatawa din ng mutibiyang, isang sagot ko na kayo amin na po ang OFWs. Nga akat katawa agululog iti daytoy nga oras tauray tinumutibiyang nga po agsakit dati tiyang kung agpatpatangkan na po nga akat katawa siyempre nung katawa kayo makita magkakatawa kayo agkatawa na po nga tapo isakit apo nga wampay ti hadapay nakita ti agas na po sakit dagiti chismosa po Cherry Sotelo Acosta sakit nga hampay nakita iti agas na kakapsat sakit ti dagiti chismosa don chismoso papagaya di ba po alawan agyaman na kada kayo amin na po agkakatawa nga agkakatawa apo iti daytoy nga kundaway daytoy iti para kata kayo amin nga sonata po. Thank you very much Auntie Corazon Pasis iti Centro East Ballesteros Cagayan for always watching my simple live streaming. Thank you very much kata kayo po nga taga Ballesteros. OFW sonata yo po datoy. August King. Tinawag ka mensahe isulain tirang tayta adda panawin nga ipaidam ni gasat kadata umanayen ti Skype apan nagkita ta pangipek saan ti iliw taadwa saan apare alam ko may nakatulog ang ti Corazon Ma'am Corazon Pasis at itininang ni Apo ni Kasar ni Apo Mrs. Corazon Pasis and family. Happy watching Auntie Ninang Maestra po ti grade 1 ni Jai Payaganis Elementary School Isunay di tiyempo ti kakapitang ko. Thank you very much Auntie family. Ikot doon mo kinanggol. Happy watching kata kayo nga duwa. ikisulaka ay nagligat malaing ngayon tagin nagayot taman nga pagpada hindi
relationship nagrigaten ayaw. Ang sangi man yung dagiti OFWs ito, yen. Ay to admin, Deli Pinol, happy watching Antinita Singapore. Di matay tayo nga adversary meeting grupo, diniuliwak yung ayaw dagiti OFWs. Dahil kanon, ni Mrs. Deli Pinol, iti Singapore, admin Deli Pinol. AB meets Angel Eslabon, happy watching. Na kaya mga taga Singapore, taga Hong Kong, Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait. Damok lang dito, damok dito yung live streaming mo, sir. Makapamulmuray ko na ni August King. Thank you very much. Ay ako ang kayo nga misuot dito, agkatawa kayo. Ang kuya kayo ako ng bigat, alas 8 kami dito Pilipinas, iti singing contest, rapper. Medyo presentation na po dito ng nakatalo oras na po na naglalay po. So nga medyo pagpakadarak madamdaman na po. Saan na parehas na nagtuloy oras kadat. I'm your avid listeners kanakan, anak sir. Kasta unay ti-elect, mi uncle mo dito'y abay ko wag ding-dingin king kaser ko. Maya tamo ta nakausap kayo nga sabay matulog kayo. Laing to no bigat, sangwon tayo na ti sumarunumanin apo nga barungag sapa nakausap kay to nga makaring no bigat. Da kayo apo nga dagta Asia. Di ba? Tauray apo no kasano tirigat ta iti panagbiag iti daytoy nga oras daytoy nga kanito nga aldawon na po mula malmalpas ti COVID don. At least apo naragsak kayo, nakang karayong kayo apo nga nasalon at iti inaldaw-aldaw. At taaw anak paetanta long distance relationship nagrigaten ayaw. Ay nagrigat manlaeng ayaw. Ay talaga nga narigat ka kapsat. Nadayo taman nga agpadpada. Kada kiti apo nga hampay nga nagpalo iti daytoy nga Facebook page. Iti Liliwakin Rayaw dagiti OFWs kayo Ilocano. Agpalo kayo na po. Ag-like and agpalo kayo. Alawan kakapsat nagregatan na po ti long distance relationship dagiti OFW ng embati na dagiti asawa dagiti Pilipinas. Dahil apo ti para kada kayo ket. Dahito yung napot ti para kada kayo mot nga agbuy-buya iti dahito yung nga aldaw maudi apo nga kantak dato yen. Kaya ipsagsagot ko kin ni Mr. and Mrs. Ni Auntie Corazon Pasis and family. Kin ni Uncle di amuunagan na nalipata mo tinante para kada kayo amin apo dahito yung nga sonata nakanta na po. Dahil apo iti para kada kayo amin ngawan iti labas na. Maudi apo nga kantak dato yen so ginananak tumot tayo. Ado praon. And tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside, it's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be for better. I'll give you my heart forever and ever. No one's can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no is true. No arms can ever hold you more than I do. No came to me from heaven, girl, is true. And if I ever lose your heart, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Nag-enjoy ako dito saya-saya, makakawala ng pagod
La Peña Jr. Good luck sa mga contestant bukas, kunana. Ni Roger La Peña Jr. Baby, now I'm alone when I try to be strong, but my baby I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing a fool. When I'm in love, it will be more better. Give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, know it's true. No arm can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. If I ever lose your mind, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. Human can never love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven. Yes, it's true. Kakabsat kan kagayem, daya puti anak na lang nga kumanta. Ay, anti Corazon Pasis. Masapol ko titulong mo ante, agyads ka no bigat, madamdama alak to di picture mo takawok to, agyads ka no bigat ante para ka, agyads ka no bigat ante Corazon Pasis. Daya puti para ka tayo amin, ante, agchat nak madamdama, dadawatak king ka, ani, Mrs. Corazon Pasis, apo, Misra Data po, nga retired, public school teacher, iti elementary, kakabsat. Ante Corazon, nagdengdeng kay, duwa kay kinangkel, duwa kay to nga judson, nga may salang tegbalin nga judge kanyayo. Oray, duwa kay to nga mang judge kanyada. Dahiti apo iti para kata kayo amin apo, nga wan iti labas na, dahiti apo ti, siguro dahiti apo ti para kata kayo amin. August King, woo! Una na apo. Dahiti iti para kata kayo amin apo. Ikaw lamang iti Ilocano song kakabsat. At your service, sir, kung nananti Corazon Pasis, thank you very much. Mang takaw rak ko tinapintas na picture mo, madamdama. Masapol ko ti personal data man ti, okay basit nga ba yung data, personal data. Kas panang i-introduce king kagoy na bigat. Anti Corazon Pasis. Thank you very much. Isen mo to kanya kitulo. Urayan ti simple nga personal data, isen mo kanya tarami dit kami ti program ko no bigat. Thank you very much, Mrs. Corazon Pasis and Uncle Elmer Pasis dita Centro East Ballesteros, Cagayan. Agyaman na kantiti pa nagbuybuyayo kin Uncle. Thank you very much. Basta judge kayo no bigat, may sa ni Anti Corazon Pasis. Kanin ko makasama ka lang, sana'y makarating ito sa'yo. Minahal kitang tunay, yan ay totoo. Pa-shout out, sir. Hello, mahal ko, Mami Cora. Pinagabutin ni Elec Tango. Chel Tango. Chel Tango, magkablawan na ni Mama Cora Pasis. ng puso, ikaw naman, mahal, wala nang iba. Nag-iisang ikaw habang may hininga. Maniwala ka sana, aking sinta. Ikaw lamang, isang sagot ko pa na kayo ang napungabuya. Agdagdag yung hininga kang kanayon
Joan Diaz. sumisigaw dito sa puso ko nakaukit ay ikaw, ikaw lamang, mahal wala nang iba. Ikaw lamang lakay ko. Isang Ikaw lamang bagat ko para kini Mami May. Agilita mo. Maniwala ka sana aking sinta. Ngayon at kailanman mamahalin kita. Babay ni titay di ako masunata. Agpakpakadan to'y numotibiyang ititangatang. Manipod apo di Santa Cruz, Tenerife, Spain. Lugar apo dagiti Espanyoles. Daytoy ananumo nga ading kapsat gayemyo manungyo iti tangatang apo nagbalin iti nga timonyo iti nasurok nga 3 oras iti live streaming toy numotibiyang adda kayo apo ti Facebook page iti Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Siak ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina manipod iti Payaganis Ballesteros Cagayan adda nak apo ditoy lugar dagiti Espanyol, Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Agyaman at apo iti ado kada kayo amin nga nagbuya. Sapay kumaputag kikita tayo manin nubigat. Thank you very much. God bless. Keep safe everyone. Agyaman na kapo na yung bang rabi, na yung bagal daw na yung bag nga oras yu amin nga sangapada. Hola amiguito del Daya metal, po. soy Luceral y voy a Daya estar iti junto a para Don kata Gato kayo en amin nga Tiki-Tiki, sunata formando ikaw parte- lamang kakabsat. Daya iti para kata kayo amin na po. Oh, yahoo! Nakaturog nakmeten. Daya po iti para kata kayo po. Maudi nga sunata. Agnanayon nga ayayaten ka. Agpakpakadan to'y numotibiyang. Thank you very much, Catherine Escalona Cantor Admin. Shout out kaligitay anak ko. Ay di Pangasinan ken ni Louie Keng and Irene Zeta Keng. August Keng. Hello Eugene Taala. Ang nanayon nga yaiten ka? By Len Pamitan. Bye bye. Buenas tardes. Kata kayo amin na pong Espanyoles. Hasta luego. Hasta mañana. Thank you very much. Bye. Ayat aking nalikagumat na ipaay mo puno apakaragsakat uray awan ka malaglagip ka dagidila daw ang inak makikita dagidi naruay nga inangaw ta tumren luluwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imatayo ka pimanaw ka Screenshot. adi nagpagkadam magudas matay tuy biyag ko may sakat tuy puso uray awan ka malaglagip ka dagidi na daw ang inak makikita dagidi naruay nga inangaw ta tumren lulwa tunggal mapanu